Duh. Ket rasa inguh atine. Kemudian cimara besung orang inguh. Di zaman gonyang ganyeng ini subuh. Tuh yang apa kena cingung. Buka baos penglingsir kali uga. Nak mulut saja cara pepetek. Kali ngaran kalau mau kalau kan di gumi ini. Tuh yang arang-arang rebat. Oh. Uyut sing maran keributan sing maran. Keplas-keplis uyutnya dini ditu. Di Aceh, Konden Pragat, di Ambon, di Rian Jaya. Kemudian nih Jojo sangat. Ada ben masalah narkoba. Apa narkoba? Narkotik. Barang aram. Kalau gede hasil itu. Cidong orang keto. Ada ya? Nah petugas sebuah aktif nyanan joko nasi ya. Keto kone. Pokok sekolah-sekolah petugas emang ceramah rahasia terus pangseng dekat ke murid kena pengaruh narkoba apa ben mahasiswa Warmadewa Unut dan lain sebagainya tuh. Tuh perlu masih letak itu pangseng bekerja ngajak kena pengaruh gitu saya dah. Tuh saya dah. Janganlah gagasan jani. Gagasan cini. Perlu ditingkatkan kesenian dan kebudayaan yang bersumber dari agama. Itu mulu saja cara rawat sing je marau uling bidan mulu perlu dilestarikan. Itulah satu-satunya upaya untuk menangkal segala macam kericuhan. Nah, tuh boleh alih. Nah, yang bedik lah kena hanes yang luang yang subuh. Limpah kamu laku ke seni budaya hilang. Sekotruna berulang tahun adang perlombaan. Mau kidung, mau kekawin. Mau wiramo. Ngisi nama dan sarwa gitu. Oh, panco gitu tuh. Panco gitu. Biasane kok kawin wiramone Bali kawi. Terus yang raos yang cie mulu foto betul ane mulu madan Bali kawi. Ada ane ngewiramang ada penegas. Canglen lah gagasan. Itu kan cini. Bali English. Wih. Wiramo Bali English kayak cang. Mabat Janganlah kegiatan untuk menangkal pengaruh narkoba ini. Nah saja secara raos Chinese papan ada di kamu sih Indonesia English Indonesia, Japan English Japan. Benar. Jadi daya ancine Bali English. Wiramo Bali English. Singkin lekat bano. Kemudian sembo konsep canggo matang. Uling dijo cuma Haji. Uling mengetekan bahasa Inggris dari 1 to 3 sampai ke 10. Ada dak soto? Oh, ada penegas Bali. Woi. Cang nguwiramang. Nah, cing nguwiramang, cang negasang. Singin lekat bener nah. Udang sing lekat. Kadan cimo kabe. Nah. Wanta adi pina ke pengantungan jiwatman beline. Tuh gangsanyan tresnan adine ajak beli mau taput tiwas cumahnya lo. Dua gil. Sri Atriut merasa tengak beliniin sing ketemu ngajak adi. Bingung artinya itu? Oh, konyang ganjing tengak he. Pongah saja beli neresne nana ke bukolo diastu beli suboton gobo ni jelek buko lek-lek. Bo merasa artinya kini Subo merasa cangkan bocok sekolah kena he morong tanah syarat san mau yang kadang terus naut kan yo. Nyen ada gedean yang kena. Kena. Five. Paitungane jalan tunggalang besikan lo donitio nyen semayone cara sengak sepite pun pangbuko dadwo do nyen wo pare pun hasibak tilah hasibak pocol. Oh ini artinya nyihnang ci bersatu. Apa hitung nih panunggal? Sik Kebet rasa siksik ini subelo. Cara busul ngajang nanah kebut-kebut ben pidan kaden lakar ngencah mesuang nanahan kental-kental ceres. Kal ngisi siang nanah bener kebat siksik ane subo. Wah. Seven
sepan ke ngame beli sepan pang sido ketemu ajak lu. Ling pidan seketemu tepuk di jalan nih poyo. Mau ke siapa tadi? Mau ke siap cang. Nih poyo. Nih poyo. Nain. Hai, Bang. Gitu artinya. Nain. Encolan. Ten. Jalan nganten. Kodak man makelo, kebat kini. Oh, yang bang, kinanang nih. Kemudian sing. Si betawa aja mau sing amah nyanyat sih. Ada lele nggak orang nggak nyanyat. Itu nggak panak nih lek panak jaga itu undangan teh nggak gae gitu ya. Si nggak nyanyat, no basang si cero bodak gitu. Nyanyat kan lek sih. Nak naik pangkat nih sorosang sang gede. Bang sing liu benong kangin mekau nyatwa. Pocol. Jalan angkil kengken pekibah di puri pangtawang. Sajo ngiringi dedu agung putro pangsing ulian cayu ulian icang yun. Sajo dada bang angkil. Sembah ning wang rijang yang asinuhun bineka amor dan ning jagat Taiwan Cidu Agung Risa pemedal pelungguh Jokori Dewa yang inar kamu yang titiang tulio ide sang yang pas karo di pati pepelemat paman bedo ayo ya apa itu paman tinggi yang nah pengideh gelah deba sangat paman ngajung puku dan gelah mapan jelek lawan melahnya orang lah masih paman mirip paman sing inget adep nak lingsir mau sang tananu wong swastu nulus kan itu di ngarosa sang kaneng susrusa subatin titiang atuang tangkeri jeung palungu cukur dewa sampun raris sadu ajeng titiang menawi enten lan turang wacana duwe inggih urusan wale di pelangane jani kelah merasa ger gitu jen mawinan mapan suku pasti ke aksi gelah buat penanggilan paman makruh nenyih nayang subakten paman sing surut-surut para pengen lingit gelah pemakas puri ini di silangsan ayo titi yang wantah para kata tatanan kalau gue cokor dewa yang dijo titi yang malih ngaturang ayah doa gue tan kena aturu kadirasa gelah tapi sane mahawinan ngenahang punukan gelah dipuri dini di silangjan menawi wenten sane kobet pikayunan cukur dewa apa mawanan gelah raut buka gitu mapan gelah merasa teken pedewekan gelah mesemeton ajak dadu ngajak ibeli angkar pati loro ning atunggal paman kaden subonawa ye ane ngeranang gelah sepet nyen jani patut ane ngentinin lingih yaji yen gelah dengenahan ane antes ide ya beli santupan duran yusan itu wale yen manut pemutus paus ajin gelah ide dan ngelukren beli ngamal jagat cayawanan dan jumpu ring pekayunan nak lingsir mapan ibeli nak buduh-buduhan tuh nengerana yang ini pun ngerana gelah selek agung sampunang mengutano asam tadi wacana duwe yang kepireng petan kepidirake mang neden salit arso itu dia ane bakat lantang mapan gelah jenik adane sing nawang lepas bener nah pemekas mapan ada putusan iaji mapan dipuri ada lakar paiseban agung kahino mangkin bang sing kulian gelah kulian paman kasep penagih kan iring lah nagih dia iya sapo dikut durus lho
boyong masih menjalan. Saya ngerti. Iraga jelema jele melah. Jelema ngomong. Ngelah beseng lagi dadu lagi telu lagi pak. Ini bu. Kelia biragone berpikir bener. Tang lemah gaya masih boros. Sangkala jani berpikir biar saya ngelapo. Apa liung lah masih kompor melakatang sidori. Sang agon ngilang usak otaknya banyak tenang gumine gitu. Aku udah jangan biar santai kalau motor biar kengkan kalau pasnya masih kompor makanya. Ajak kok angklung. Nir blok ketang ke bandara kali nemu le. Irago di dian kos itu. Sing perlu berpikir Bang Liu yang penting 1 kilo 1 hari. Do liu yang bas liu bat ngindang anong. Ija jana kerame kemula kenyongkok minum. Tapi waspada. Jangan kelebihan. Yen man ngide lebih tadi. Yen beli sendiri do. Aduh, ini wajah kewah berpikir bener. Sing tadi bulas-bulas mata nih. Nyak maman liu sampingnya berlantas yang bulas. Takon bedong engke cicing bulas-bulas yen kalian bulas sama cicing lantas. Betul kamu sing ngerti dah. Yen maman kalian bulas sama aku cicingnya. Irago sing amah cicingnya ngamah nah. Di butlane baru nyesel dah boleh tuh. Harus waspada kena daran kena jangan-jangan. Aduh. Oh, Ija tenang jadi ini. Harus bang tenang kan ini. Apa harus didianci tenang cang sibuk saja. Atur waktu. Iya Iya nale sibuk kayang bangkeun waduh gawe. Do megawe nganggo aturan megawe. Megawe jam, bulas jam, menjua jam. Manos jam. Bang karo jalan. Bener yang nge-WC jam apa amah koral apa amah. Kan aturannya jalan. Aturan. Yang soal aturan tuh cang doboreno. Kita jadi manusia bekerjalah se-efisien mungkin. Canda mengerti betul. Tapi ini gaya dia dipuri nak. Awak memarkan jadul. Kerja sama yang baik. Cai santai. Jangan mah gaya. Cai si pangenah bang menonyol cibai bedong orantang mangga itu. Cang sing itu nak orang lantang nak kesing. Yang bor hari sang itu dane ngajang cang ngajang. Angkian men. Itu dane gotong royong. Lain cang lo. Itu dane gotong royong melayu. Bangko ciben pidan nih. Apa cang bangko buseng dibukin cang apa? Aku keke aja kenane ngomongan cang dibucange bangko. Oh, ci mati. Lega ci. Lega cang. Ini sentanan ci kengken. Itu nak beli hidup sentanan. Oke tuh. Ingat tangsan munyan sini tenah. Yang boleh hidup bangseng sengsara sentanan sini. Ngudiang yo. Ada gaya cuma oro asap pegaya. Berpikir secara manusia. Saya keto anu. Ketolah. Ketolah. Artinya cang anu. Lagi pengaran dueng. Ini cang pasang duken. Ini apa nih? Saat ini. Mungkin kenang do warungnya sengaja mantap biasa kan alia lu. Apa nih? Tidak. Aman Yani dari lemo blok ajum. Jek tuyuh ngawah. Raga harus berpikir blok ajum dia nak bajang-bajang baru blok ajum. Pangkadena ngandeng. Dia nak manu-mani bah kudang blok ajum. Ini ngabun nasi kengken maksudnya nih. Nih bocor pedak kesemerin nasi ngabu aja nih. Amah kan ini sih bedak. Bang sing beliau kin kira ramun ada nasi sing amah nih. Kanden meneh. Lu nawar kan.
Lar. Semangan coba manasi. Nyincing manasi. Pedro. Di Pedro gelang kon beli nasi. Sing, sop. Lu dengan dewan lu. Nah. Iya, melu dah. Barak aing, cai ba cai. Ah, cai. Sing tadi nang utang-utang. Iki lho. Laut. Nyalep di jang lu. Nai. Dek itu nih. Semua ampun ya. Nai. Ayo nang kota karo. Sop. Kalau mau ya, niki pencuci mulut ketimun. Jalar. Nah. Nasi jangan. Bang Taen, Gustenen nong sing dolar makan. Kalau nang kota dewa. Wah. Be apa dolar? Itu Be apa do? bawi lu. Wih. Jalar. Cek. Ini betul rumah sama jangan. Gelap ngongkon. Ngat larar. Pang bestak dasang dia. Ampunan duka. Nai sing. Parakan. Iki tu yang ditiang oleh nasi ditiang maju. Aduh sama lain aduh dan mau koratan. Oh lar. Nah, tambah itu. Panaknya Bang Bayu masih di mana? Sebut tuh. Ampun. Sekan. Bepetak pasang sini. Anaknya Bang Bayu di Nah. Dan ini kene. Yang coba cisur. Mau kantonen. Usap nasi. Mau cim jalan. Liankan nasi. Mana rumah tu? Nah. Cai ke ngama. Sate kambing lebih itu. Nah. Ini apa tadi? Panggil sedok san basangnya. Nasi mohon langit tu. Udah. Sekat. Si sekat tali. Nih, sewa ojek lain. Nah. Ulam nih ulam napi tu. Ye. Wewenangan kelapa. Kalian beceleng. Isin urutan. Nge. Nah. Sate. Yang ada isinin. Masih beli di tiang tu. Nah. Ajangan ajangin. Dagingin ajang. Weh. Weh nasi. Masih beli ni tak kolas ni tadi. Lan yang aman aja di balen dia. Ajangan. Urusan sate. Nah. Lengkap tu. Nah, isinnya sambal. Daging uya. Isi. Amet tu betul. Dia yang beli nasi. Sajan dari dia yang beli nasi. Alai Petro bangai dolar ngama. Ibu saya ngama apa lemolong. Nak kayak Agung, cuma marana Agung, demen di ngayah. Beleh sing duka, demen adik inum nak Agung duka dan begitu mulai bener. Bingung tu. Nasib saja. Penyesalan tiada arti ya senang. Tapi penyesalan tiada arti dongbo. Nasib nak kebang nak len belek-lek. Tuyuh pun berdolar. Montok katanya jadi lakar dukai no. Weh, amah. Nasib rago pun. Sangat dia nih, abu kali ya deh.
Yen hitung nih. Waduh dong, Jani balas dendam mas ya. Karma palu nih sing megelo. Ngamah tabio Jani amah lalah perjanian. Wis. Baik, beceleng. Very nice ya. Is urutan. Ada tulang ya. Memang kadang nak isi nih tulang lekaknya. Medak makan enak. Dolar ama sing ken au bang ama atuin. Urutan mi adik ini jane dia. Ajan mulu nasibnya mulu. Nulung bedek nih. Makanan ini sing bergizi mau berarakan ya. Cing dia. Bangsat dia. Ngomong lagi. Tadi job cina senjata. Nyaman nih. Hah? Nyaman. Dolar tuh. Dolar. Kena cilen. Kadung wanen sih. Yang mulai cibanilan, cangsengnya keji. Kengken kadang-kadang. Tunan nih dolar sama nasi nih banget. Lu kengken jangan mau pilihan gitu. Kecepot dan dati. Nah, aku sing gitu, aku. Biar kengken kerja kelawan, aku sing peduli. Nah, mau pilihan di dolar paling males tuh, sama nasi banget. Ini aku repot. Tidian nih mak gai. Ini mana sih? Bisa Ji. Kadang wanin. Dua-dua miyagan. Nah, sing jangan manut, leklei petro mana sih? Sing jangan aturan. Kamu mati nih senangnya. Aja. Biar kau nggak mau siapanya dengan. Bungut siapa? Susun nih Jen. Susun nih. Susun api. Susun PC. Dan susu kamu cek kejang buka bidang itu. Mekelosangan dia. Disekat tali minasi. Senu di kamar banyak kan numas malah. Cicing cia. Cicing aman sih nak amati. Menentukan cicing aman asin itu. Lu bang jadi polos sih. Rencang milik kengkeng. Marut yang amat doang jokotan. Urutannya doang tukul. Kaplak kadang. Cana tetap bertahan merem. Kaplak mekiot udah mudah urutannya itu. Kengkeng mau masak itu caranya. Udah amah kok udah amah. Nyeng lah tuh tenan tuh. Mau aduh ngamakan nih. Aduh. Aduh gitu memunyi nih. Kan ragop leh. Pasang gedak sing ngidang lemuhang munyi. Gitu nak ngomong. Ampun ya ulian aja. Matur sing bisul. Nilak-lak hati. Bagung ngamah. Aduh rayu nang atuh. Gitu nak caranya pang manis ta bang. Terus ngayu nak. Berarti nolak mesinnya jalan. Tijan masuk. Ama. Nah, gitu kan demana ini. Idongan mesti nenang. Nah. Ati ini cang pasang layang mau tenang tuh. Biasa menurut itu. Be,
Saya bedikin ngamabe. Awak mau mengandung kolesterol Cina. Mah. Ngono ki niki urutan ki jalan. Aing jawane lho. Ayo melang makan. Gengkan katanya nenek. Untung lah. Untung lah. Anak polos ini aja. Awangi, apa ngeranangnya polos bagung? Apa anak? Ini sucu ini. Bang nih abu nih nih, saluk nih, amah nih. Yen banding gedeg amacan dari bejuna. Hei, oleh gaya nih. Pasti. Wasiatnya ilah lah sana. Lardo. Ya. Si dah diapa? Dah diapa, Ci? Yang aja sama pertalen-len kan? Hah? Dari apa, Cak? Tadi jangan takonin tadi. Kadang Ci diparakan. Tadi parakan. Ken-ken gua darah diparakan. Ingatan dong. Ngelah bener pengguna dika. Ada nasi lek-lek. Ada nasi amah. Kini-kini joreng kenanang Ci Oh, cuma. udah lama sih belum ada gini. Tuh, dia nak dong. Makin ya ada nasi tuh lek-lek yang ada batu lek-lek. Nah, tuh, jadi sapu nanti patut nih, nah. Nasi yang bener lek-lek Ci. Hah? Cai bener ngamat tuh. Kadang gelang riono. Jadi nggak tuh, karena nak gelar nggak tuh. Bangsat Ci. Untuk bangsat, kau nih ken katanya nanti. Siap. Nah, bunang duko. Bunang duko. Yang semangan bener mau bersih malu. Bersih lompat. Coba peragat marah ke peran kanan ini. Oh, pak gitu, nak ngerti gitu. Nyen tuturan Ci. Nyen tuturan Ci. Ci. Meniki dolar sana. Ci sing den megahe. Jangan makalukan di perandan bu iya. Jadi kene sing pelencang Ci. Kalau malih rabin cak jam lali tuh, nak lengan-lengan. Bukan kan? Lagi ini, Oh, ngomong istri dah. orang gelap ada di pamanah. Gitu. Oh, Lakon nih dolar aja ke Petruk nih. Lar. Ya adong aja dua gong nih. Marah dingahan nanga dua gong istrene nanga medal aja mak ilang celeng itu donana. Ije nanga celeng itu ngelumbeh lekodok nih. Lar. Ya. Udah cuni bodoh ini gelur-gelur den. Kenapa itu? Lar. Jangan dulu. Lar. Jangan dulu. Kenapa itu? Lar. Ya. Kengkeng sih. Itu nak kejitnya gede kan nak ketawang jit galir. Aja geng nanti. Jaga gelah. Geng tuh. Paling sih ngale gelah apa gelah paling ngale ci. Paling tuh. Kepalungannya nakuna. Lar. Aduh. Ada bling-bling mentanam. Ngapi beli mau tanam? Anu kepeng-kepeng selat kaman. Kaplok. Kaman. Tuh di tiang ada menakin adu. Nyan ngoren. Raben adu nih. Kengken buat naraben gelah. Mu penakin raben gelahai. Kengken je kena sini juga. Saya menyerahkan kosong supaya berisi gitu. Kita ngerti di tiang tuh. Oh gitu. Nih. Lar. Yang Saya menyerahkan kosong kosong. harus berisi. Harus berisi. Aduh. Ah,
ngintip-ngintip goyang-yangnya. Makanya nake ngisinin yang. Jangan dulu dong. Nggih, boleh nang pisan mantan. Apa letak kancilar? Boleh nang pisan mantan. Pisan hujan. Goyang. Anak dua goyang dulu. Kan goyang sini nang adanya. Ada dua bisa goyang dulu. Aduh, long nih. Aduh, potongan cilung, goyang cilung. Coba gelah goyangnya ya leung. Biasanya goyang pelai gini. Aduh, setop. Itu namanya goyang jalan tuh kan. Sambil Aduh, jalan sambil goyang kan tuh. ada banget lah goyang jalan dar. Kelah ngidangseng kini apa dane? Berapa itu? Meladani ciu. Udah ngidang. Kelas berat sih tuh. Nang Berat. kelas bantamnya aja gelah. Yang 100 ya. 100 apa? 100 gram. 100 gram. Cigan bengajin beliin gelah ngilang oh. Ron. Ada tan? Dan luas kijo dan nonton lungo kijo dan rumah sajangan kan diganda kan. Ijo nu mas jangan. Goreng pasar. Pasar ijo. Jitu asana mah. Paling dan di Bandung pasar hijau kadang lingkung dulu. Begini bajang itu. Sejak dana kengken kena sini. Jangan kengkennya. Makin kan kena adune nak ya. Ayo nadu nak kengken kayu nadune. Menyerahkan diri saya terima. Kengken tuh. Nah, sekali-sekali. Pusing menekan dolar. Marga gede apa sing ngentasin? Rampok ngentasin. Akan. Gitu. Kengken untuk Ken kadina. Bagong gede nih kain. Saya jadi mesti ngerti aja. Udah nih kainnya kena ngomong deh. Nyanan telepon yang Kelah nelpon sih. Nggih. Cinglah telepon. dan Menija telepon ke. di telepon umum ada yang di jam. Neng. Oh, ngomong gede. Lo kena dosa. Kan kadang. Lewat teman tuh ngajak-ngajak celeng gitu. Potong ilmu kena penyakit naik dan itu. Idola. Ngemira tuh ke jalan ngalengal bangke di mana nih ke? Oh. Jangan berdekatan ngajak dolar ke? Oh gitu. Nak kenten penyakit melalah lah kenten ke? HIV gitu virus. Haid, Sehingga haid. menapin ke? Haid. Haid, Haid. bang penyakit haid. Si patok kan haid mesin ke? Bro. Kelah lemas ini naruh kini dolar. Dolar. Ah. Merah tuh dolar. Rapin kelah kuno orang. Saya serahkan kosong kembali harus berisi gitu kan. Ten ada utang keto bang bangkau sing ada keto ngai kan. Jangan bro. Bang kadang ngucim patu dayo cina gini dolar. Jakin mau keluasan tuh. Ijo rapin kelah keken tuang. Oh gitu. Kok dewa lu mau kejo dong. Dong orang-orang kini adina. Lalakar ke komplek gitu apa nih. Dijang dan temen orang-orang di tanah rahasia pengbangkau nih kayak dulu. Dan teman sih ngomong. Dan dijang fitnah teman kan. Apa yang sebenarnya kitulah orang di tiang kan. Raben kelah orang gitu. Ini gitu bet nih. Dijang tengah ngai itu. Ih, ini marah saja. Obat tuh. Ih, ada nenek muani gen nggak bisa gitu. Nah niku mendo. Hah, kalau anak bisa mas Ngapa nih diraga boleh ngerak kode nak pangkengken mangali dijang teman kan gitu aja. Yang gelah mangale. Nih. Menyen bro. Bro, nyen men. Udang idang alih. Bro, ijo men gelah ngale bro. Wah, kok dewa bo jiring sesai itu aja gitu, Masak aja kenten. Maksud sini, nyen tuh. Nah di lingkungan diki kenten asih. Berak pusing otak gelah nyen tuh. Nah soal kenten ampunan pusing-pusing, santai. Menyen tuh. Ada cikedak. Jelek aja gobo nanti itu. Di tiang ya. Aduh.
Ajisan segara pidu. Kene jenang secara bekecot ngot ka kene. Bekecot. Kecot. Yen maneh kok nempel niku jak 2 jam sing koren ulung dan kok. Ayan bekecot nempel. Dan jenang secara bekecot kita ngidang si nempel. Ampunan gobone cingakin anak iki. Apa doleh lah? Perasaan lah. Apin ganteng, apin ngelak kok kedosen pejalane nang undiang do. Mencari jumah cara modalin, 6 bulan cepok lah karo modalin. Mener selesai sida ngatur rencana. Ya dia anaknya kena. Biasa dapin gobo jelek. Bagaimana tiap hari begitulah sidang ngidang enten. Sampai jangan resah gelisah lah enten. Coba kayun-kayun lah dicang dan teman tan. Ini mare ya muka perang hati selembut salju. Aduh, aduh, adik kunet lah. Hah? Misi kudu. Nana, wah, kan dicas sugra do. Adeng. Alon. Aduh. Adi nyonyo nih becek ke kengkeng. Kengkeng magisian. Magisiangan seni lagi gisiang. Petro. Apa kerja ajar abeng lah? Oh, di tiang pun iwang dok. Adi apa kerja? Kita kenan di tiang kadang dolar, celeng. Petro jak memitra ngajak abeng lah. Ayo dek. Ampunan kenten durung jantan, ampunan nikang kenten. Cing udiang usan. Didang barakan. Terus jemakin. Yang dan didang irengang, didang iwang. Nak lo ngajak namoni. Mana cik itu? Niki pas mone akeh nang kena nyaksian tuh udah dicanteng mudah-mudahan. Lainnya didang aja. Lawan. Didang. Iya kan man ke komplek. Nah. Nyin ke komplek. Nyin orang ini dia beli ke komplek. Sudah komplek. Asal tahu saja. Nah, dok. Cing orang. Don. Sekan deh. Di tiang boleh orang ngendang. Boleh orang komplek. Sengcing orang warga cie. Oh warga. Nyin orang beli nih. Sekitar driki. Dah. Lenengken lelipanan nih. Komplek. Anak ide aku nak numas be komplek Apa bongol itu anu. Anjing orang gitu. Ide aku nak mereka kantor numas be komplek nak itu. Be ini gigis komplek nih keras. Ken kadang ini. Enggak, cuy jaga terus cuy ngajakin gelang. Nek gelang hidang ngaleh, wentan ada naknya, wentan naknya gitu aja cuy. Menyen. Gitu aja cuy. Sini cak rahasia di sana nih. Cak terbuka, dogenan apa orang gitu bersama tangan. Aja nih, esek saja. Wan sing manggo ngomong saja gitu. Adi. Orang. Jegek sayang idewo Adi. Aduh. Ngambul ya. Es. Ngudiang ide mau ngambul. Nah. Ngajak beli. Idewo subang lah. Gegelan. Es. Ngudiang idewo anu. Ya wis sego aja nang buduh-buduh man lain. Ini nak ngerti-ngerti sama sego apa sing man. Durus sampun nang iwangan. Ngudiang sayang. Sayang. Gomal. Iyan muni beli sayang kene do apa buen? Kalau ide usang orang, ni ada di gumi ni, non dan di langit ni. Iyan ada di gumi kebelian beli. Tapi kabeh yang beli di tiang. Napi kayuna. Yang tanya di harta berana? Nih deh yang kan beli. Pil koba.
Apa pil koba tuh? Gitu dengar dia ngapuk nak itu. Pil koba. Ci sing nawang apa? Penertiban ini non. Dah sampai ci kena narkoba toh ci. Macam-macam ke dari parakan. Pil koba sing dadi kena nakobra. Nih monyet nenek. Narkoba, hati-hati. Hidup cepet, pergunakan masa muda sebaik mungkin. Tuh lek-lek, mana ngereres pola nih pada bangkai, boengel ya non? Jani ngai perusahaan kapal keruk nasi. Ijo ngoyong-ngoyong keniang barang. Itu bahayanya tuh bang Ci. Kayak tarik kan? Tarik apa? Tarik. Mari ngomongnya. Apa kata Dewa? Kalau bisa ngorang. Kalau bisa orang lebih. Dolar ngaliang, Petro ngaliang. Ini di tiang pacar. Ada. Harus ada. Udah harus ada deh kan. Iya, harus ada ya harus ada. Lah, Tru. Ya. Tiang. Bang ide gelas yang jar ke berana. Tapi Ane syarat ide gelas tekan yang cai dari parakan. Nggih. Mapan cai ngelah dua gong. Betawang Ci. Inge. Sengkangen. Sengkau. Oh saja mulu sengkangen Tiga ada sengkau. nak ngelah kurenan kayak ginte po, Bo. Mas sajaan saja. terus hati-hatian. Hati-hati oren, yola si cepang rubah sikapnya ketu-ketu. Tuh nih dia gelah. Lagotan nih marang lakuranan kakene, doja ketu beli. Bidang kengken lah nyugas kelemesen tiang. Hah? Nah. Jelek, bocok, tepuk Bocok. beli tiang. Ya namanya sing merangsang. Nah, toh. Ini kengken pang kengken, nah. Mulai merangsang. Nyen orang cindas nih. Bin beli tuh. Oh. Jak Cah sing ngotol itu kena nangka, sangat lu plek pesumu. Nge uang tuh. Len kento apa tak Dewa? Aku bin tak Nikah. Mas, pipis. Aturang makan lagi daerah. Yen dot kan kalung 3 kilo beli. Nah, toh. Doja tiang belang kalau. Ya 3 kilo jangan kalung. Bang aja pangkat kene. Bang leleng gelah atre ah. Ada motor kampleng. Mati gelah jalan mula. Apa tadi sayang? Inggih. Eleng anak beli. Ngapi? Dawak beli jaga ngambil di tiang sapu napi janjil beli nereng di tiang. Aku aja janji jalan. jangan bukan menjanji itu. Beli. Di tiang nak dot ngelakurenan penjabat beli. Hah? Dot ngelakurenan misi jabatan beli. Nggih. Mangdo yang asane diari, Cokor Dewo mangdo gelis boleh kena dados ngambil jawatan. Jawat ini, jawat itu. Ablek ketemu. Menapi nih Kang? Jabatan? Napi madan keto. Ye ratu, ne mare orang sekolah lek-lek ibu di balai banyare medem kene udah ada ini nawang. Men sira ora nongosen bali banyar. Cicenge ora ngencak kamu. Oh, kayu nih hari di tiang uneng tuh. apa? Mangdo geles belum ngocok orang ngamal jaga di sini. Oh, Hah? elah. Beli paling kele. Beli semua merapi. Beli ke nage ke. Oh. Ngamal jagat silang jano nih. Benar. Mana? Lah. Bang. Beli gelah mate-mate, gelah maka prameswari. Tuh mare dadene kebanggaan. Kebanggaan Aku kelas tuh. ngocok dewa ngamal jagat. Ngocok dewa, tapi sorry. Apa? Ardo naris Aduh, wari. sorry. Bapak deh agung. Cang Mencak. di luar lah. Dua sing domang dua. Bang makelo kan jo papa teh hidup kita. Ini lar truk Itiang. di peparuman benjep kengkengnya menyerlah. Dukung. Nih, Cocok. Enak nah. Oh nggih nggih. Tuh, ares itu. Inggih. Jangan jago pecandasan. Budal beli ngerohen titiang manggane sih udah beli sampun ngentos linggih nih aja ngasapuni. Beres. beres. Awas beleseng ke kunci tidak kori. Beres. Nggih. Ingat itu. Inggih. Nah, cocok. Cocok kita kan. Kalau bisa cing orang cocok. Napi Ben jo. mani ci dari Patianom. Napi jo anu cocok. Ci dari Patianom. Ya asal anu cocok kita kan. Cocok. Nggih, Dolar tadi pada aku. Cocok. 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 Ayo. Subuh pada napa? Paru pate tanam antri makejang subuh pada madan sebulan pada karyang cewek. Jalan-jalan pidona ke agung kayak medal kakiang dewe.
sakit subuh malunan Paman. Ada sih terus ngambil gitu. Yang matur sumpah Nunas lugro matur sisip di tiang ratu beliau. Dada semangka dimangkin palunguh beli ngesengin sikian. Kesarangin antok pengabeh beli maka sami putrane nala sampu wendan ring ajeng. Ne mangkin duro sang beli ngerudang paucan. Mang nenit yang data suning sampun api daging paucanan beli. Adi Mas Mirah beli Dewo. Awinan beli sarak ngutusi Dewo bang sida jangkau. Kedun mai ke peparungan. Apa nada utama ne patut sanang bawa sang beli pemekas kape ning pengabeh linggih beli padanya. Yen yuk biasa pun iko dulu sang. Pamanaku. Di subane sido pada jangkep cingaklah buat sepenangkilan paman. Makin tuh mas beli. Subro. Jika di anak kalian cokori dewo. Cocok. Sih? Apa tuh limoh cocok satuan kini? Cocok. Sih. Jeng pato. Aliang wakat tegak. Kenapa? Dojing awan-awan dia jang gelas. Yang kejang tadi cacat cocok. Cocok. Munyi jang cocok. Kenena. Niki jige. Niki na sumah di tiang lagi. Ipun merapi tiang menjanjilan nih. Bijennya adikan beli kalau ngisi bumi. Iya naji dan ngecang tiang kalau gede. Dewo ada semuanya kawan sama dewo nih yang. Walau kene. Manut teken ngatur ning murah yang depan teh hajanian aji nusi doelah lah kareng hitungan panjang. Apaan yang kuang jadi? Jangkep dewo mah kuranan subuh kewalau dewo diajah-ajahan nuduno konen jangkep yang kayu naji dewo lah ngambang gagah ngelajah malu dewo manipuan yang subuh jangkep itu marah aji lah kenyok serah ligih perpikir ligih dewo yang semua belajar mengenap yang belajar dewo kenje nawagang matur sisip Ri sampune manah-manahan titiang. Atur belen titiang. Patut pisan. Napi mawanan ka disapun. Asiki ide beli aku meragot urang titiang. Maka kali ide beli agung sampun jangkep merapian. Sandang beci kepisan. Ide beli agung ngentur sing sangan aji. Nah, 1, 2, 3, 4 bahasa Inggris. Nyi Cangsi Goro bahasa Jepang. Yang saya Jepang aja, sudah dia ngomong. Ada yang Yang gitu dari dewo nih. Kemudian sapu yang kini patuh dari hitungan jak mekejang saat maka padang aji ulih silip pangengalan aji ini waktu itu kayu ini dewo nih belajar malu dewo di subana rasa jangkep belajar ini dewo nih malu keraji nyesel Kentan sampun kegadongan putran belilin nih. Sapun napi nih mangkin. Kengken ya kena hipone pang setata kedagingin pang setata keisennya. Niki sampun sani ajar hen di tiang beli. Nih mangkin ngamul lantas hipone jenis sapun napi yang di tiang beli. Depenin iya nih bakat tuh tini dewo pangliusan ketajannya nih kemaru pantas bumi linggih haji daging kau di subane bang linggih manipuan atas urip haji daging kengken atas ha Ning tadi dewo patuh hitung dewo buka keto masih jog-jog setengah yang depan teh kayu haji ini panglawangan dewo dewo bulan di patut sadar susrah lagi nyata tadi kemudian jajang beli dewo udah kurang-kurang tuh Di tiang wawah kan bawa si dona kelingsir madok dengan ngantok dewo. Ya diacon ke dewo meraga aleta di daerah ke 2 orang. Burung mah ke jantan di daerah ke pacang. Milih dia di dona kelingsir makin bunga jika jok dewo.
dewa sapun nabi sekadi pemargin itu sang pandu. Ido sang resta-resta kadang duoran. Jadi astun cacal tanes. Karena sang pandu kebijak patah kadire kodewo wikane kodewo rasa bijak kodewo sane atas lipian itu nak kilisir. Nah iya ceratur pamane mulut. Iya. Mohon sapun iki. Ayo nih dewo keke. Tapi mawinan di tiang matur kadi sampun. Ajerih manah di tiang wonten piutur dikirim puri aji. Nang kayunen yen titiang sampun api. Baniang sampun beli ngamal jaga kuene. Doi dewo cenek ketel maktel pikayun. Anwan aji nyeneng aji lah kareng hitung runduk beli ni dewo nih. Omkas nih jani sedang melahe lantas misa nih dewo nih. Subuh ya koni kata nang misi bilang aji. Dokong makin numun. Makin pemutusnya durus jagat pacang kapecer ring deyana sapuniko. Mulane cening nih patut sanang serien kelah. Apa nih cening subuh matan jangkep pelajaran patut wenang lah karena mau jagat tuh apa gaino. Ya Terus mako sami sapuniki dah dibeli. Juga nejani pragatang hitung dewo kelawan misalnya dewo nih. Jangkep dewo mukurana lengal-lengal. Di subane dewo jangkep mukurana di tumar lantas aji lah kenyuk serang linggih berkelinggih dewo. Pangtu kegamel ban beli nih dewo nak budok-budokan. Kengken lantas banyak aji nih dewo kasih hati gamel ban beli nih dewo. Nanti garing kayu nih. Terus sepang pesan raos saja nih Dewa ini. Yeneng sampun pemutus bos aji. Di tiang itu kapan purun piwar ring aji. Engih bang ya. Kemohon ruwenang ini ketamatan di tiang aji. Sir, itu masih cewek aja ya. Melanyan aturan putraan lah pangsi desan ngiringan kayun lah. Bang yang di tiang ngurau miliana. Oman, harus begini mau. Aji lah kaku beli. Terus nenge-nenge kayun berdewo pacang lunas. Mino kadi baos nak kilingsir lunas titeng jak pangke kan. Amun iko picione napi malih jak lunas. Ingelah nang ngerasa. Iya. Ngengken lakar sungkan kayun beli. Yen pet kelah ngisi bumi. Nang paman ngenahan tuh. Tungyang punika pacang kayunin. Nak nyadwo kasar antuk titiang wentene bakti dan bakti wentene deman wentene dan deman punika pacang keke pakahametan metangga. Telah mau saheng laksanang sekati tutur pamane. Nah, kalau udah pamirin nak kilingsir kita ngomong pamit. Dan sekarang itu ada kilingsir. Ane ngeranang gelah sebut apun. Tapi paman kadang subuh nawang. Gelah subuh ngelah tetagon. Pemekas iati dia Kusumasari ane ada di Sarengtangi. Kuning na kini aji buat bobot iadi itu. Yang kasarang di tiang matur ninten meresi geyang pacangan tuk nekopin andus. Mumpung ada gala. Aji mau pijo bos. Lakar menak ada entah Kusumasari. Baik, puri Sarengtangen. saja bukatur bibini kaping. Syarat gelah nauhin ragang bibini pangsi detangking diajeng gelah. Doning ada wicara di kalintang pingit. Ini sandang dirasa yang gelah marka pining ragang bibini. Yening yuk biasa puniko. Ingin nih dulu sangkat jago.
ini sang mererausa. Lan ngali tongos ne singit. Pangsida sumekan gelah nyeri de kapining ragan bibi. Ini sapunika ini urusan. Cokor dewa puniki nak sungkan nggih. Sungkan. Didian. Dadi sing sida ben gelah ngerasa yang gelah ditamengan buka janji. Ini yening wantah dados. Nikin Didian mangnane Didian tata suning. Ratu Agung. Bib ane Didian sapunapi durosangan nika plungguh cokor dewa mangnane Didian taler tata sering kewentenan plungguh cokor dewa Ratu Agung. Ditambangan buka janji. Rumasa saja gelah kapining ragu bibi. Pelih saja pemargan gelah. Bas kedropon saja gelah ngulurin indriya. Bas keliwat saja gelah nagingin demen gelah bibi. Mawas. Gelas dua sapunapi. Gelah ngobot bibi. Sapunapi lungo cokor dewa mobot sapunika mun saneiring lungo cokor dewa pastika sampun ide beli sane melingga di puri saren kawan. Ratu Agung istri yen yukti sapunika kuwentanan palungguh cokor dewa tunggu diang palungguh cokor dewa ajereh ring sejroning atnyana Ratu Agung. Matur palungguh cokor dewa ring idai raka mangnani detalaruning sapunapi palungguh cokor dewa Ratu Agung. Didiang Ini sangat tangon gelah jejah di kayu. ini sapunapi. Yen saja tidak nagingin kadiwecanani dan lakar nganggon gelah rapi pipi. Disengi lantas kudiang gelah ragang gelah. Dong subuh lantas gelah bajang mopot pipi. Sanang becek. Dia Ratnasari Wastandi. Dia Ratnasari. Ini. Aduh. Sik kebat-kebat sik-sikan. Ben jumit. Ngaknit. Ngut nih. Weh. Siap. Sing idol wae wis ngaknit ngut nih sik gitu cak. Pirang beli. Bah, ini marah cara siapa tatu di baong. Weh. Engken. Napi telak takang beli ke kenten. Calon ipah beli matur. Bertawan. Dia kata ngelek-lek mengen cara baong gitu. Nawagang beli. Dados beli melengok. Nah wenten napi beli. Kadas melengok. Menawi beli sungkan puniki. Jegek kurang ide mana? Ah. Dah popolosan. Rabeng di Kordewa masih ayu. Becek kaon sire sane nuenang watah beli sane nuenang. Sapunang punika jadi raosangan. Umat perjani sakit jijene nepokin aja geng. Marebusan bang penataran jadi ben ngelem. Yang maja kepuri mau pai dewane. Den watah kati sapunika titian. Maja Lagi kepuri nunggu mau pamit. Kawang disarendangin nongkon. Disarendangin aja nih dia. Adi ayu juga lagi dewa. Ingin titian. Nah nih jani mpok bakal ngajak dewa ke puri. Mana penyeruannya? Puniki wandawang. Sajanya nadana. Mongkek, yang mongkek. Nah yang kita mairing dua agongnya ini main ke puruyan. Nah ya di beli. Yang ngarangin di pen ini. Adi ngoyong di mana? Nyesal oleh kurang kene cara pangkong. Nih kan bidang ngur kurang marah ceket. Kurang nak kau ceket pungut keliuk. Tadi Ratnasari, aduh, mudah di kemadi kepuri, iya.
kepuri disarendangin di dewa do. Ao. Nyen. Sing. Jak beli maning nyen. Bom gede rabeni dono jak beli sirap nyen. Nawak titiang wako. Jagiriki Joko Dewa banguh titiang. Ngeraga Joko Dewa mau bawasan kadi tampiase napi sana kayunin Joko Dewa. Paman bas-bas. Dados Joko Dewa mau bawas kadi punika. Celeng Australia yang paman gelang usoma. Niki-niki yang gelar rabi. Cedok bungut geliu. Dan ini kalau ada yang gelar jegek somane. Ngogenong lah sama keto. Ada yang ada sundal lah. Waku. Kadim ngesalango Joko Dewa mangkin waku. Salibanda tuh. Nang sampun mekebangan Joko Dewa bawa sering titiang. Mangkin kayun Joko Dewa ada sampun api. Kengken benjani. Pemakan. Raben diadi. Paman ngai daya malune. Jadi kita negelan rimo kan. Panglang lah merabi aja. Ada pagla. Daging bisa mangkin calon ipen Joko Dewa kayun itu. Dewan patuhin kemana untuk titiang. Tapi mau yang sapu diko. Kaneleng Joko Dewa sapu napi. Pemargina dan peparuman. Rasa buka sabatan titiang pengalih Joko Dewa. Tanda wentan bungaan rasa wentan meguri. Kengken aja lah di paru. Oh ya sampun kita yari kasih tangan jagat sana mangkin. Iya di senang jagat. Dan mangkin mau yang jak bateng nganggu calonnya dua kok. Mana titiang sapu ini? Udah titiang. Iya. Yang sapu diko sapu napi. Carane paman nimpuk. Ada kena paman. Betul. Kami kengken non paman. Laksana. Ye, udah dosan Joko Dewa. Bang Caen, mate ngang wicara nih jani. Bang sebelewat. Sangkaneng widagda peranyan Agong kau hunoke sida mebadeng kangin medewek dagang. Nalingsir sedo. Ajen di dewane subangalen. Sapu napi? Ajen di tiang sampung Sungkan kenapi nalingsir. Tuh. Sapu napi. Weh, luar si udang kemok gitu. Udang kemok ketulung-tulung. Nalingsir sedo si ketulung-tulung. Udang kaden siau. Weh, yo. Mai sedo. Masuk. Nalingsir sedo di gedongan. Ajen di dewane subangalen. Iya Ji Sedo. 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 Sedo kengken Sedo mati. Nggih, patah. Asapun api pinungkan nalisir dados nadak sarum. Sejak sedo sakit.
Wenten ngerancap Ki Haji. Bahaya. Pas marah ajak ibu ngeraos aja nih dewone. Ngeraos ngundok gumi nih dini. Dengan yang teka aja nih dewone sebelah sedo. Ulang ijo kadang teko musuh ini. Wenten ngerancap. Dua benang besar. Makin pun api putusan ibu. Lungso di tiang nih. Wenten apa kebiar tujuh sedo ini wenten ngerancap wenten. Ada nak nebak. Pak, kalian anu. Kalian cicing belang mungkam. Dia ada mencari. Angon kena, angon macaru. Cicing belang mungkam. Cicing apa nih? Anjing belacak. Anjing belacak, anjing pelacak, sing jo belacak kok. Paman pengabeh gelah ajak mekejang kita masih parengah. Nih jani paman pinang ke saksi. Mapan gelah medewek lo sing idana lakar ngisiang gumi. Nih jani gelah lakar mau picok apen piana gelah nih dorang. Idewan jani ngisi gumi nih. Ratu sampunang sapunika angorien ngenika. Kor dewa istri sampunang brahmantio ne mau margi. Ngireng kayo ning rien. Sekalo gitu nak keling seri dirako ke sedang. Kasar antuk ditiang kerancap di kering gedongan. Rasang ditiang kendoh durat makona sana nyedang jadi rako. Dia malu. Ipon lah cina dia apa? Cina dia bate. Cina di bate. Weh, kaki moci. Saja tu mau ne matemak. Kegunan patih nak mulung aturang paungu. Kunapi? Cutat ibu. Musuh serah kapen ragane dewane. Idewane jani ngisi anggum ini. Ini jani kengken kena dewane. Kena dewane ngalih musuh ini melepdo. Lautang? Cocok. Bingung. Sampun ngalih map kayon. Yang tunas picalibun cokorewo. Yen kadi punika lungsur di tiang picalibu. Berapa ting kejar? Bilangin si Gumi. Ya. Kejar. Ciseng negak barang. Cinta. Enggak. Negak barang. Kene nah, Bangden nyin milang ale musuh malu. Kadang anak ke ngematian ya jingin. Dini rana sing dipuri. Ngematian dipuri sing tawang. Jadi kene. Apa keris pecing? Ratu di tiang nenten makto ratu. Saya apa keris, Paman? Kanton lingkaran kepatian kecapian. Patih tak ngapa. Keris gelah. Sing ada misi. Nangati keris itu. Pada cihne yang benar. Edang keris. Nyin keris nyin matiang. Tut. Kagan itu hari muda kengeran. Ratu. Tur maning anyar pisan rahe duaku. Sematra saja ibu sing medaya kapen parilaksana nih dewan. Aeng duar kau saja nih dewa kapen nak lingsir. Nem sedang dewa donyen. Kaden guru rupakan nih dewa nih. Sanggala keleh dewa buka jani uliannya. Dong wanen saja nih dewa. Iyan mo ne bagus gobane dewa nih. Kewala parilaksana nih dewa nih gengsi na. Sing madaya saja buka penraga nih dewa nih. Iyan mo ne sayang ibu ne kapen dewa di jane tuno. Di jane tuno. Ratu sampunang sapunika brahmantio ko dewa perintah. Sampunang rien nuwakang ido anak ayon ko dewa nyedang ido irako. Sangat sajan paman mabelo. Basta kala mo mabukti. Ditiang lungsur galah rengangan ko dewa rien ditiang manda nyukat taton ido irako rien. Jadi asdong puniki senjata ido medagi ngerak. Durung maka jantan rak ido irako. Durung puniki senjata san nyedang ido irako. Ditiang nyukat ido irako. Ya ibu, bicang nyukat. Keris iari yang saja ya patuh di Yaji, marah saja ya di laksana. Pangdat ya. Apa nih yo? Sampun Sebuah suka pedas ban paman. Sing peleh buen peninggalan paman nih. Kumati senjata ne puniki sane angin ini. Lomeng rauh yang Dan dalam. kemana antuk kijang menawi itu tapi nenten sane nyedang dirako. Baik, padewa makin mapi kayun. Nawagang matur sisut ratu agung pengalih beli. Peritepangan makin pensida titiang matur.
riantukan sampun wenten bukti puniki pusakan titiang medaging rah. Sapunapi penantuk titiang membeno. Yen titiang dan wenten melaksana kanthi sapunika. Sing ada dewa melaksana buka ketu. Basa kalau mabukti ne subado. Ne jane dewa jak mabalik sing aku. Pemakas yang bagus deh dewa. Mapan ibu subah mau seserah kapen raga nih dewa nih. Gumi nih dewa nih ngisiang na jani. Sara ledang kaya nih dewa. Kengken ang dewa dan dewa nih lautang. Ibu lakar kepuri. Bagus goban. Kalau bika sih dona cara buron. Reramu kematian. Beli lengah kene sing banding matian reramu. Di zaman nyen ngonden. Di paman Agong, di paman Warda. Cudak kene na. Beli sana ratu. Pang macihna pang depannya kan pelih yang beli. Ia memaleng pes asuku, memaleng pes ayuta hukum. Ada lantasan panak raja, pejabat, sing kudian. Jani pemerataan cutak kini. Paman, paman pinaka saksi pada pantai Grama Kejang. Iya di jani kesolong. Roras tiban. Ia pang menggedi lu kumine dini. Mau selong ya. Ratu, mangdo titiang boleh ngayat kan kangkat titiang ini dan itu yali. Nageh jae dipuri sing kuangkai. Mana gong? Paman ngiring. Jang di tengah lase. Dua roras tiban, sesuban roras tiban, maro dari metulak ben kepudi. Ini sesidang-sidang untuk titiang. Jalan itu. Mami tanggung kure matur sisir beli. Sampunang beli ngeruntuh macana kadi sampunika. Yen ning beli suwece ring sikian titiang. Pine becek pada mang titiang. Tuaning titiang angen ring raben titiang beli. Beli menyamo ja idewa. Iyan beli ngematiang idewa sing cara buron. Cara idewa ngematiang yaji. Beli sing trimo. Kengkian i penawa. I malu roras tiban dia lase. Kedo idewanya. Jalan. Inge, aku ngepulang. Ngiring nih. Aman, puri. Nah, cara kepuakan bungut sih mau betul. Sapunapi antuk titiang. Pramo belo ring cokori dewa kadi mangken. Ya kalau buktine wenten ring cokori dewa. Kewanten ampur ya. Titiang rumasat Prabot Agung ngatur ngayah kadi mangken ring Joko Dewa. Jagi nyelong angan Joko Dewa. Inggih ampur yang titiang Paman Agung. Sing sanang paman lakar matur buku gitu. Mapane cilek gelah nadane gelah. Kudiang men lacuran gelah menumati. Tung supo pusakan gelah apa gelah sirep. Yen sapu sira mau malih. Supo sing terkenal gelah. Budi kita kagak duwene wenten anak memaling. Tung udah wawu cukup ada wong bawas. Sapu sira durat nakone ini yang bawasan. Gusti, punika nenten sanang banget maling. Dan keni antuk titiang nyen Gusti orang titiang mau maling. Men saja ditane Gusti salah tampi lantas. Punten saja Gusti nyen. Ye. Jak mekajang tujuh cina kenyir wakil tua kencai. Kengken kena cai deh. Dan Riki siro menanyang titiang. Paman Agung. Ya. Mapan aduk pemutus pos beling gelah. Gelah keselong ke tengahan alas. Dan iring berjalan gelah nang. Iya dulu. Turut-turut lah direk sesuatu. Kadija ya bone. Jo, mau jalan. Jo mau jalan kengken kena cine. Karuan bener menjalan sing jo. Ada yang menjalan di tempat cari caine. Wenten Apa?
kali mah jalan di debat lari di tempat wenten. Jeung pragat mepeteuh cai. Hei, ini ben pitungan kan nih. Yen bener ngenehang sasuunan cai ne kasaten rasa lumayang-lumayung pemargine. Ngatur ngayah ngalih nang ieu apa? Si mau balik tuh, balik. Hah? Balik. Gua cano di silang jano paman. Mau selong roras tiban yadi. Kalasip paman ngiring sing dadi mulih ronden roras tiban. Yani subuh dialat esir. Hasan wagung ngalih ye. Dut, Gusti kocap ngiring kan. Nah, masa nyen bener bakal menjalan ngatur ngayah nu ngadeu cai bakal datwo. Nah Gusti mau mucuk niki ngiring. Ngeng apa seng? Bajek tajo nengeng ketu ge. Jeung pragat mepeteuh cai. Sir, jam, bedok. Do liu benang raos, ieu ngalih iringan kodan ini. Udah. Cididian mo. Ani jang anu Sir. Di budak kengkene sangkalo rantas nyaman kiri pedidian seng bakat takonang cengen. Wen yen sangkalo ipun ten teko, ten tiang ngedot yen teko benyang si seng sangkalo, sing kadua tiang ngiring Gusti dini. Ada lu barang-barang menjalan di budak kengkene pang tepuk nyamone. Nah. Nah. Terang. Apa kasakising gitu? Birang Gusti tiang kasakisi. Dong apa kasakising tadi? Birang Gusti tiang kasakisi. Ceng! Boseng dingah udiang matakon. Padah ketagihan membentur kita cinene. Sampunang pisan cokode wong lingin atur parakan duwe wantah kegaduhin pun jelema nyam dua gong. Nah, sing sandang tuh lakar beli barang pemekas lan orang perjalanan ambilang antos sang ieu ngopi ya. Inggih durus dua gong. Neng mateuneun kau geng. Geng. Uli pitang berwakil kepetang. Bang tepuknya perjalanan kan jani. Reh cai. Rumah sat wakil pinang ke penyantol. Bang si domisi. Kengken asan sesuatu wakil. Nah. Jani mudah patut cai bakal berangkat sama kei. Bangga nanti. Kau, sing liwak nyatu. Bacan tiga warak luang. Ni ada keadaan. Jaga mah ya bukan kodu-kodu. Apa? Asa punafi kawentenane kenian duk cokode wong elingan. Ijo gelahne sir.
ring delenging wano ring tepining ngaping yen ten geles titiang rauh tangkel ring Cokordewo meh-meh sampun luluk kok duka keseban ini bening jurang tapi ini bedong tadi mare kelang kresep ada wicara dipuri sangkan ini aku ken kerana gitu pantes piye ngoreng kali iya tung disubanin uduk pemargin gelah uli dori ya nempongin gelah kok gepok sing sida gelah pramobelo aduh ne aket no ada suecan itu sangyang pramokawi no suecan kan gelah sing gitu gelah mati paman Iring itu kelurah genah sama sayo Bagong mumpung sampun asapuniki iring titiang Cokordewo murang-murang lampah kiri-kiri lawan lan neangun guru lan benom melajah di tengah alas wala gelah inget teker raben gelah sampunang ini kepunika pikayunan sampun becek linggih ide ari ring puri mangkin sat-sat Cokordewo mayasa pagehang yasa duwene dumadak tasak suwejo itu yang pramu iring mati alon ya saja kita pun sing ngelah ketangguhan lan ladurang perjalanan Tamangan buka janji bibi konden kadirasa mungkin kelaman ngaturang ayah ring linggih hidi beli subelantas kelah mangguhin wicara buka janji bibi Ratu Duagung istri sampun angbas banget Palungguh Cokordewo pacang duk kita Ratu Duagung wilah-wilahan ring sejeroning atnyana menawi tepuniki sampun sancita karman Palungguh Cokordewo Ratu Duagung ne sangat tangon gelangsak di sejeroning kayu icendengannya ada di sejeroning karban kelah medalan tasi ceneng wekasan di zaman raosang kelah ajen ceneng Ratu Duagung istri dados medaging yupi sekali wacanan Palungguh Cokordewo punika Ratu Duagung sakewanten ridepangan mangkin sapunapi menantuk titiang pacang mumpung atur ing Palungguh Cokordewo Ratu Duagung beli cuma nawangi dewa sedih Ina sing sedih Idewo marah dan merapi beli yang merlekat menyambung anjara beni dewa nenjani subuh ke tengah alas kudiang beli yang sing beli melaksana gitu sing sangat teratu adane panganakan panjak beli bisa mimpin panjak janis dana beli play beli aku ada pong mibar nenten wenten mana dijang pacang nyungkan nangan blende kewanten beli aku mangda beli pawikan ala reng kewenten nanti diang kadimangkin wenten manik di sejeroning garban didiang nika tengah wenang sedateng sok gumanti mana didiang beli aku napi puaran didiang nalaripun iceneng sane kadot didiang Idewo coba beling lar ya ipaklah beling kene lar becek tinggal nama wonten mangken ten kayun bunga Cokordewo tuh punapi
Ratu beliau. Ini mungkin sapun nabi menantuk di tiang mat. Sejawan yang di tiang nyuk serang sekian rengangan beline beliau. Di tiang kuman di pacang nyukan rengangan beline beline. Sajo kangen beli dewa beleng. Yen lekat pianak dewane sing ngaji di kuda nyen panak dewane pandai dewa upot. Bersih. Kunika kuman pisane banget nangen di tiang mana. Mongkek tuh cemburu nak kayak. Adik kebo lakona sakwa. Bang ngaget. Sing kangen kene karo istri. Kangen ya. Beli nak kangen kini dewa. Dari dewa Sumedang saya. I dewa beling jani sumasat beling lah. Ben pedan lekat putra ni dewa ne beli kang ngakuin ngangon putra di. Tapi kayo nanti Duh, cokor cicik, dewa. duh. Beli kang ngakuin ngangon putra. Sapun api nih kok ditiang kan kemana? Kok ditiang bawa sepunika? Dinarang sinasen. Makin jembel. Mangdetan iwang kemandian dokit yang nampenin wucanan biring sekian titia. Ini yang kegalangan bima wacana biak. Kene jaban. Rabe ni dewa meselong roras tiban. Ben sia bulan lekat lang dasang nak cerik beli panggu haji. Jani kene nak ban mudiang sangat yang santo. I dewa jani newek dipuri beli se i dewa sirap cepok, se mbok i dewa cepok. Kengkenin gitu. Include us. Jauh. Gua cokor dua pisan. Rapin gua dua pisan. Yen Si mongkeknya pisan. Gue kan main domane. Asal dini ngoyong pasti manduman. Dulen urusane. Matur atuh agung yen sapunika ya wacanane deui rako. Sedereng beli mau wacana sani wau sampun kayonen beli rien biak. sebuah kayun beli sang nata ratu. Pangdek anti panjang sengsara. Lekat sing lapiana kengkian ban beli. Kedo desang nata ratunya. Yen yang parinekan suwecan bireng sikian di tiang pacang angkanen pianak di tiang pina keputran beli. Gumanti sungsung suwun di tiang pisan beli. Kiwanten wacanan bini sani wau nanti nenten sidantuk di tiang nampenin biak. Dadi namat sani dewa. Yen pianak jani beling kerik. Sing bang vitamin seseng luung. Beli mang vitamin. Engken lar. Cek tuh. Cocok lar. Nih. Cocok. Cocok tuh. Yen tawen-tawen bunga cokor di dia ngamang vitamin dong. Vitamin sedang nengelo nih. Pancuh hitungan dolar kelawan gusti ini biak. Wau di tiang metaken sapun ika ring linge bini sampunang banget beli bangga ringangan bini biak. Wau di tiang pacang nyerahang pianak di tiang bangga kayon beli ring sikian di tiang beli. Nentan pisan beli medue pengerasan aki di ring sikian di tiang. Yang dia mau niki sakit mana di tiang makin wet sakaring somah di tiang ilar puri. Sapun niki suecan bini mai paring sikian di tiang biak. Oh, bau munyi nanti bau munyi. Bau munyi nanti. Engken bencaranya. Makin nak istri lawang rawas sama lu kedo tuh. Dia gablak dengan keputusan makin dulu pun api. Keputusan? Ini kayun bunga cokor dewa. Sing layu. Layu betul. Kene dina. Da di liros. I dewonya apa sing? Yang sing i dewonya i dewa megingsir li purimi. Beli ne kuasa. Beli sang nata ratu ngisi gumi di tamangan jani. Beli. Napi malih wentan runtuh canan bini sapun di kering sikian di tiang. Ya dia tuh masih di tiang mati. Napi malih wentan manik di sejeron garban di tiang. Tan suka di tiang pacang nyangkut tenang aja di tiang. Yen iya tulungin aja men. Jak ampunan kayun. I mongkek jakor cembut kena. Ampunan nyam-nyaman. Ampunan kayun. Lar. Jual mongkek. Ye. Jual. Ah, Ayun bang. nyen cuman. Yudana. Jual. Boba. Apen banget yang sengnya. Sengnya. Angon cang gedong mah somang aja anak celeng gitu. Sengnya bacaran wan. Aduh. Nyai dewa pusing. Lan kepuri. Nenten dia. Lan kolam. Nenten. Ah, bibi. Ah, beli. Yo.
mangkin biyen tiang. Ampunan Ratu Agung, ampunan. Alon-alon. Ayo. Beli. Sampun nang beli uang penampian dia ngatur di tiang sani wau beli. Ki wonten pinunasi tiang ring linge beli sani mangkin. Ijen dien ti tiang galah haweng ini mangkin pacang mepina beli. Dewa pina. Inggih. Penyang semeng ti tiang pacang matur ring linge beli. Saja nggih. Kuman ki patut pisan. Bani gondong. Dorosang melinggih rien ring puri. Nah, ben mani aleh beli nah di taman nah. Inggih. Sampun nang lali biagung benyang semeng. Bar, Ya. baik kemana? Ayo. Ratu Agung. Duh dados Plungo Cokordewo matur sapunika. Benyang semeng. Dan kemana untuk ditiang? Nak Plungo Cokordewo kayun niki, kayun. Bibi. Da bibi salah tampi ka kening lah bibi. Lah ngejani barang-barang mepi. Adi cegek Dewa. Tunggu dia Dewa nangis. Ada apa nih Dewa? Menawi dereng pawikan moreng kewentenane dehi beli. Rakan moke mah. Raben moke. Kenten Raben moke Adi. Udinga matur Plungo Cokordewo. Ki wonten pinunas di tiang sampunan magung iwang penampen ring atur di tiang. Suwecane dehi beli ring sikian di tiang nenten presida gumantiantuk di tiang pacang nunas. Lales kayu ni dibeli pacang angin di tiang rapi mangku. Rak jakti. Si Plungo Cokordewo kecap pisan. Si Idayari pisan kenten ida wau ngocana. Hah? Engken tuh kaget. Hah? Nah, engken tuh. Menawa aja matur. Itu apisan. Hah? Truk. Udah. Nih. Hei. Ha. Nih besang kaleng cai gurone ha. Bang bangko kenten. Dolar sih. Dicanak dalam ring wong istri. Kenten pelajaran gelahe tekenen cai. Nah, iku ampun. Melangiring gua gong cini. Aningnya lah penyakit kambuhan. Sing dadi noleh anak le jegek. Asal gua le poke nak jegek gadang baton matane. Nah niku yen kenten adosan kenten pengbangkau nih asal Cokordewo tan sareng cekonyang kayak tuangan ake Ya makajang ge lumbeh anak lu. Nggih. Ampunan kenten Dua Agung. Saya dari apa sih? Oh dijang kayak tuang coba pikir ku dijang sebenarnya. Bangkau nih tuh. Lu mau pura-pura patuh. Ratu Dua Agung mangken kan Plungo Cokordewo nama pikayun sapun api antuk. Jengah, gelah jengah. Jengah ini patuh jengah mesti. Kemudian si jengah. Bareng-bareng. Wah, jangan sinari bareng-bareng jengah. Sampun api antuk di tiang mangkin mo aku. Doaning di tiang mesangkir ring-linge dibeli wanta hawangi pisan. Sampun api magung indah yang icenen di tiang pemargi. Idewa mesangke awai. Inggih. Nah, nih jani mau apa kon ini dewa alemo kesujatian kayu nih dewa nih. Nggih. Yang semua idewa mesangke kengken. Idewa kar ngireng, kar memadu aja mak. Magung tuh udah dadas burung perahu cana sampun ikering sikian di tiang. Ada pemimpin nenten wenten mana di tiang pacam lagi sampun ikering. Ampun kenten sapun api mangkin kayune nak. Yen kene mare ya idewa kinucap istri luwe. Boleh saja gitu hati. Apa bu ini dewa risedak mabak? Desan yang dewa ngelak kayu dua para. Biar gelah budo bisa ngasih nuturin terus. Nggih. Artinya nggih di budoh kan nak benar saja nonton anda jan. Ngalih budoh pengkok kini sing maan saja. Dia nak ke publikasi yang budoh lain. Don kadang gigis don. Nah. Ada jet gelak enang ci. Bingung. Ajen budoh dah diadok. Nah negani kene adi. Yen mau subenawa gegadohan Raben moke. Yen super Raben moke kadong dot sing dah ditamakan arus man. Ulian kengken je. Iya. Jalan muka, jalan belakang, oke. Kanan kiri, oke. Nejani mau ngoreni deh. Inggih sampun api. Pangseng yang misi buka turi dewane mesangke awai, nganan saja nih dewale.
Nih Jani mau ngoren gitu masih mongke. Ngingi sapu napi. Cutat dinane Jani. Ruk sing ada nyendruk. Yang Ada mata-mata ya man. dan Waspadaan Ruk. nih Mati lari dewa uli puri. Nah ini mangkin ke tiang pacang. ini kain ke Benar. kecil kar ngungsi nak kentanang. Ya sang pesan bobotani dewane. Kaje kangin lakon. Dek kaje kau. Yan kaje kau presiden dewa ben joko. Kaje kangin lakon. Nah, kentan ampuna ngajak kau Kang. Kaje kangin. Ngajak kangin udah dos yang ngajak kau Kang Joko ke kadi ubung kentan. Yang ngajak kanginang batu bulannya alem lah kentan. Udian kamu promisi. Benar yang kamu ngajak kau Kang leklek awak nawang bareng-bareng ubung ah. Tanang ngeleden kamu gitu. Ratu mak. Mas Ria galang gumanti mana di tiang mangkin. Ya ning asapun di keledangang pisan. Raine ni mangkin di tiang pacang lungsur mepamit babu. Mangnekan wentana uning. Ngiring-ngiring gelesin sakewale. Sekonani dewa memarga. Ada pejalan Raben mau buka keto. Ampurayang adi. Nah adi. Mbak sing presiden bakal mekeleni dewa apa-apa. Sakewale bakal raos bakal bekelang mau dewa. Melang bobotane yasang tuh anaknya cerik adi. Sampun mau tamu kayun. Ledangang mau. Iya kentan sampun. Yato, Becik-becik yato, Kang ngeram anunya nan ngeram pemargi. Mangdo becik mangdo selamat. Ados pemargin cokor dewo. Bro, kalian yang beli. Nah melang apa iban alo nah. Melang bobotane adi. Alon-alon adi. Yang cepok ya Raben gelang. Uat, nyak kecak nas. Uat nyok matiang nes nih. Bu mati Raben gelanyang dia rabi. Iya. Wah, cek itu kan nenek. Aja cijang. Mung ngale rabi ke kita penganganmu. Ija nak tak sangat kan. Tapi tak kena gobanci sing memenuhi syarat kekene cara kain samping hujanan kok gini. Apa kita kan bertopeng, nak pedangnya topengen kan yang penting kan banyaknya gotong royong. Siap. Wih, wah. Gelah jengah nenek. Ija nak iseng-isengan lah kan. Ya bos tepuk gelah Raben gelah pang tawang rasanya nah. Untung ada nak loh mau tamu yang saja nak loh tergoda ken kekayaan Raben gelah. Nah jangan angin yang memadu baca kantong Raben gelah. Maklum wanita berjiwa lemah kalau dipaksa oleh anun adu jangan anu atune nak tukang mitrain tuh. Bajang-bajangnya molas ngelabelengan sing ada ngakuin. Nya ngalah. Yang? Nya melengen. Nya kadang sedang wang tuh. Nah macam-macam tuh remeh Raben gelah. Cutat jani kepuri. Aleh Raben gelah, iring gelah. Sini disaksi nah. Jangan saksi lu. Puri. Nggih. Tumen depokin cangnya nih adan cine. Adan cange dak konang ci. Iwayan topok sopnes ganyel men. Nye, Wayan topok sopnes ganyel men. Udah adan cine. Oh, Bener cang tuni depokin cang Mang Manus di kelabai bung cang Manus. adi bung. Cai liwat itu di kelabai. Cang orang situ. Jadi cang Mang adan ci. Nyen. Sud madani wayan topo yang kekini potongane cintami adan cine cocok. Nyen. Cintami. Apa madan gitu? Cicing kintamani. Wah. Tadi cicing kita mani orang cicang. Nasi nyak gemrong. Potongan bungutnya nyak topok aku depoke nama aji jak amas cingama. Oh. Len bungut jange lanyeng mumukan lah ben bedik. Nah, cai bisanya cacang. Oh. Yang toleh kau ban sini. Tengkeng keban jange. Nyak kenang cine caro dangap-dangap. Oh jenang jange caro dangap-dangap.
Yen dewek Cine cara apa? Iya, yen cak oleh uli gobok. Oh, uli gobok. Caro kedes titiran. Hah? Caro kedes titiran. Dong aduh kedes titiran kopane ke kene. Bagus caro cang titirane. Ulung to. Titirane mentek dipuri. Oh ya dipuri mubuh. Oh, sing yo mubuh dipuri menepang dipuri. Cuma yang kedes titirane yang dipuri apa? Rajone ngubuhen cang. Oh, apa mamane? Maman cange godam mesruh ping 11. Godam mesruh ping 11. Yang gitu sih tepung sama Ci. Sing pengalus pesutahin titirane. Oh gitu. Rita kalau maju titirane nih. Oh. Metumpuk-tumpuk dahin titirane. Oh tuh yang metumpuk dahin titirane apa? Promosine kan rajone dahin titirane. Oh. Madan Sri tumpuk. Oh papan metumpuk-tumpuk. Oh. Pak yang titirane ngama godam mesruh ping 11 men munyene kengken. Munyen titirane. Heeh. Wih, titirane munyen kok 11. Wih, engkok 11. Oh, mengkengken tau. Kuar ketek engko ngangkok. Hah? Kuar ketek engko ngangkok. Duh titiran kok 11. Oh. Yen ci aduh. Yen cang cara apa? Yen ali ancang dikedes. Oh. Dulio cara kedes puh. Oh, cang kedes puh. Awak cine bunter. Maman cine rado. Apa maman cang? Tahen sumati. Selo brak. Medam cine bet. Ijo pula cang. Di bon-bone ci medam. Nyak saseh jani hujan-hujan kelep cedar sekek. Oh, gitu jelek kedes puh. Oh, sangka ladong orang ajom-ajom puh sangkur ipun ijo ado puh luung nyak mekebar ciameter per keteplak. Lencah. Oh, yang kebar cini len. Wih, tidur cang nambung. Tuh melah titirane. Oh, puhe jelek sang. Jelek pesan. Sang metakon ken cai. Apa dakonan ci? Oh, yang cai nak sugih ngubuk maman cine godam mesruh ping 11. Hah? Yang nak lacur lantas ngubuk dewek cine. Iken. Meliang maman kedes sing ngidang. Ulian kedes bung nake payu nyakan. Ni ulian kedes Sri tumpuk ini mekado cang sing lakapo tungkur meliang maman godam gedeg tas basang nake ngelah banti gao ken anake ning ngubuci dong bo nak lacur manti kang dewek cine. Mati ditiran kok 11. Mati. Ditiran kok 11 manti kang jelmo lacur. Mekengkenang mamane godam mesruh ping 11. Itu jelek nih. Lek-lek kok kene ngelang sing ngidang payuan ci bliang mamang. Tawang ci kemelaan puhe. Apa melah puhe? Masyarakatnya jani mekejang peternak puh. Cang membantu di bidang kesehatan, di bidang vitamin cang. Adik gitu? Taluh cangnya madep ke mumai. Bapak beli ini telur puh. Taen ada pak niki tumas niki taluh titirang. Taen ada ci madep taluh cine. Doang. Saya gobo kini doang masih. Iya pak, pikirannya keto-keto di luar kepala lah bagi cang. Ayo dong. Sake walau cang ide kenci awak menyamo caling cacat ke kini sing mangko. Yanci jani miyakan ngajak cang menyamo kini mekado pisagone bani. Apa awinan kita pengajak nyamano miyakan. Yang tuh takutin. Adik gitu. Jani sih agat cini ngajak cang. Sukat nuduk pianak ini. Ane madan inuri. Duak megening. Nih bu. Ci ajak cang bu mekidah ngalegai. Uliane panake. Mengendang makin kina. Sake walu cang metakon kenci. Engken. Pangsing bener panake den ngangku kang ngalegai kemu main ngamen. Ngamen megending. Yan cinawang nguruk megending nih. Cang main musik bisa yang megending nih cang sing bisa. Oh main musik. Yan musik cine engken. Musik lagu pop nih nah. Nah. Kena aja penone cinta mini nih megending. Cinta mi orang ci. Cinta mi itu nak atma negara jegek di Jawa. Oh yang di Jawa orang cabi yang di Bali di cicing hitam mani. Coba musik cine malu coba. Lagu rock blues jazz nah. Dan kendo rock blues jazz itu. Artinya lagu rock ini blues class gitu. Oh adik kelas Men rock blues angon sing mokan. Coba
Heeh. Nah, kece tuh. Musik nih. Musik. Bagus. Jani gendingnya sing tawang sih. Apa gendingnya? Jani jangkar mah gending. Apa? Nah, gending apa aja maki nih? Petau kan ngenak hang. Ingin ku teriak. Ngelek-lek si ajak magending pulas. Yen magending malu, yen pulas nen sun magendingnya pulas. Bas liwat, bas tingginya nyemak nada nih tuh. Oh gitu. Samra kunang-kunang. Ada nang solas samrag. Nah jemun. Ingin ku teriak. Maling. Apa hilang? Hilang perawanku, hilang permataku. Ijo malingnya. Jauh sudah. Jauhnya sampai di mana? Di Selat Malaka, di ujung Sumatera. Malingnya cowok apa cewek? Cewek matre. Cewek matre. Buat awang sih. Cewek matre malingnya. Oh. Malingnya cewek, cowok apa cewek? Cewek matre. Adane awang sih. Nyen adane. Maria manis, lai, anak penjual soto. Pedagang kaki lima lewat di depan rumahku. Oh. Oke, sengal Ci. Oh, nuci magendeng nih. Tawang Ci nomor teleponnya. Aku do nomor teleponnya. 008. Yes, cita tuh. Jani dukul kene pang Jani cagar bo dewek sini. Bani ngajak panake milu ngamen lan kau kinori lan. Nuri. Sini dong. Nggak mau. Aduh. Kalau sing tawang ngomong Bali, Bidan duduk di Banyuwangi, duduk. Ugas ada gelombang Tsunami ini tuh. Jadi gini, ya namanya jaga panake. Yang dimuane nyak nyuangcang lah. Dimuane nyak careci, yang dipaes nih. Nyak careci. Egen. Pecah pinggir. Pecah pinggir, Cang, pecah pinggir. Yang Cang pecah pinggir, Ci pecah 1000. Nori. Ya, Sudah makan ya? masih kenyang. Hah? Sudah makan? Kenyang. Belum makan kok kenyang. Kenyang kan? Kenyang Bali apa kenyang Jawa? Ya. Kenyang. Kalau kenyang. Kenyang. Oh, kenyang. Kenyang. Wanah namanya. Warna. Kalau kenyang Bali lain. Larinya kenceng. Kalau kenyang Jawa perutnya kenyang. Berbeda dong. Kalau kenyang Bali, Begitulah. Yen kenyang Bali anyang-anyangan. Ya. Kalau kenyang Bali, Nuri perlu anyang-anyangan itu. Aduh, dejocak. Duh, umpaman nih. Again. Yang sing panak penduduk, bisanya keplikasan. Kemudian jelesan bikas ini jele gobo jele anci. Biar umpaman nih. Cek ada bakal. Lagi plikasan Ci. Nori, ya. apa ya nih tuh? Ya.
Engken. Nori Jani duduk bapo agon panak begitu. Saya nenek sing nawang ngomong Senesia lah gitu. Saya bisa Senesia. Indonesia. Hah? Nah, aman komisi sia den si Dori Kangwang nak ngelar ramo sing tamat SD. Oh, SD nungka. oh. Awena nungka SD ini sih pun lah SD ini sangat nungka. Terbakar lah. Ya, Nuri, kamu pengolah tunangan Nuri. sudahlah. Jangan. Bapak ini bisa marah ini kalau kamu sudah punya pacar. Kalau cari pacar jangan cari yang jenis cara bapun ini. Mencari yang bagaimana? Cari yang gobonya sedang-sedang mesai bapu perak lah gitu. Sedang engken sih tau. Sedang engken sih. Sedang panusin banyar lah. Sedang pandusin banyar. Nori, karena bapak berdua ini makan juga karena Nori apa ngemangnya? Ngideh. Oh, bapak dengan ini makanya ngide lah dengan kamu. Minta. Oh ya minta lah. Oh minta. Benar-benar Koreca. Otak sih umpane otak. Kalau begitu Nori kan Bisa menyanyi, Ya. menyanyi. uning lah menyanyi. Itulah. Ya, Apa itu Ning? tawang lah tawang. Tawang tahu. Nyaman tempe ini tahu kan. Nih mau panak omak nih sangat sing bener kangen kau. Omaknya kadang gitu. Bahasa Bali sing bisa bahasa Indonesia. Iraku sing bisa bahasa Indonesia, bahasa Bali gen. Tawang campur aduk lah. Urap-urapan kan lo, mau jukut lungkung seromotan. Ayo. Coba gitu kan. Di bulan cipah nih. Bulun sipah urusannya. Jadi sing keginane dewek. Nah, Jani, mumpung kita hidup kita dengan jerih payah mengamen karena pesanan banyak minta lagu, terutama lagu pohnya itu. Lagu pop. Oh, popnya. Kalau salah orang tua jangan dong didengkikin itu. Udah itu lagu dangdutnya. Nah, itu yang ngetren sekarang, Hah? Pak. Lagu dangdut. Tidak kemeten itu. Ngetren. Ngetren awang sih ngetren. Apa tuh? Jempol. Oh ya, yang jempolan. Lagu Balinya lah. Oh iya. Tuh inget saya itu. Aduh. Lagu Bali. Mesti to ingatan ya. Dewa panake ngerti nih. Kalau kan mau memunyi cang. Tidur kedek betene kecrit-kecrit gimana teh? Terus Julia nanya-nanya. Geneng Bali ya, geneng Bali. Geneng. Lagu pop Bali. Bapu ngoyong di Bali melestarikan budaya Bali. Bali. Tiapin bapu nuduk nyanyi uli Banyuwangi sih itu. Artinya milu lah dini nak ngamai dini barang jak bapu gitu. Tapi. Papi. Tapi. Oh, napi. Aduh, kok budak sekali Bapak ini loh. Bapu sing budak nih. Saya Bongol. bongol. Bongolnya ulian curak gitulah. Ya sekarang nyanyinya Tapi apa? begini, Ya, sekarang ini Ya. Nuri bisa semua lagu. semua bisa. Dari Sabang sampai Merauke. Lagu sing misi kedo. Lagu pop, lagu dangdut gitu. Sekarang Iya. lagu apa yang akan mau dicoba? Itulah. Yang lagi ngetren sekarang ya Pak ya. Ya, Lagu dangdut. lagu Oh, dangdut. Iya, Ya. soalnya Bapak berdua bisa goyang. Bisa goyang. Iya, Goyangnya goyang setengah goyang ya? iya Ya. diputer-puter. Diputar-putar. Iya, coba aku Putar. putar. Putar maju apa putar gitu? Putar melincer. Putar melincer. Nya cara cicing trampling motor sih. Kok pinggulnya digoyang itulah. Iya, coba. Sing gitu. Iya, enaknya. Ayo. Berarti ini Nuri harus coba dulu dong. coba Latihan dulu. satu Coba lagu dulu. Satu lagu dulu. Iya. Nanti karena pesanannya banyak, lagu mana yang Akan dibungkus gitu. Sing pesanan lagu bungkus nih. Yang dibungkus nasi.
Oh, nasi. Oh. Ya, lagu apa yang disenangi sama orang yang alim itulah. Yang cari. Oh, yang cari. Bu pelik tuh. Pasti kan. Nah, lagu dangdut. Yuk, tak kedang nuk. Yuk, coba dulu tes. Apanya dikedeng? Tadi kan kenyang, sekarang kedang nuk gitu. Aduh. Berarti lo harus coba satu. Iya. Satu lagu dulu, Nori. Satu lagu. Ya. Sebentar dulu. Nah, yang ngalin kuak-kuek. Nah, nyemak celemik tuh bang biasa lah. Ajo cing, kerangan menggending lagu aji pong-pongan tuh. Tuh nak nen magisi, ane lah semprong tuh. Apa tuh? Celemik. Sing Joko Jong es. Ayo. Kok jatuh, Po? Dak, baru kamu nyanyi, matanya ini dijitnya kamu. Ijadu. Ujang matan cang orang lijitnya di itu ngoyong. Tolean sini Oke, tuh. Ngitir cuma kijap-kijapan sih. Bagaimana hasilnya? Bagus. Bani bengadok Kang Amen nih. Nanti kita bisa dapat duit banyak dong, Po. Ya, kalau dapat duit banyak, apa rencana kita? Ada rencana keluarga berencana lah. Nganten. Oh, nganten? Iya. Sama siapa nganten? Sama siapa, Po? Bunga pacar nih. Udah. Cari dulu, di sini kan banyak cowok. Kalau di sini Bapak bisa carikan Nuri? bisa. Coba. Nanti sambil ngamen, sambil lihat-lihat mana cocok dengan Nuri. Kalau cocok dengan Nuri, apakah cocok dengan Bapu juga? Tujuannya gitulah. Iya ngalih pacar. Ane neng-nengin motor tuh leh pacarin. Aduh sih. Ya jelema tiwas-tiwas. Ya neng-nengen motor sing mangkok alih to. Tadi gitu. Belum mau supir to. Namang motornya sih neng. Ayo berangkat. Kalau gitu kita berangkat ya. Ayo. Pesanane Liu, Pok. Yuk, Nori. Jam kudo ya pun nih. Pak. Sini sebentar, Pak. Sini sebentar. Diputar. Dijilat, dicelupin, enak kan Pak? Kadai apa timun tuduki. Jangan bilang-bilang sama Mama ya. Kadai Pak, mari dulu Pak. Kadai apa amah timun tuh digilas gitu. Aing. Kadai apa dah sedut. Sudah siap? Siapa takut? Baru gitu. Ingat, nyet kan apa kalau Raden? Sudah siap? Siapa takut? Pal. Bagaimana rasanya sakit gigi? Lebih sakit daripada sakit hati. Sekada lawan. Apa ya? Sekada lawan. Sar. Oh. Cang main ciundang nih. Nah, apa nih? Harap dadir ya.
Injen. Untuk pernikahanku tanggal 31 ini. Loh. Ya sekedar nih. Oh, Pak Komang mengundang saya untuk perkawinan nih ya? Oh. Tanggal 31 nyambut tahun baru langsung. Sekalian kawin, nikah. Oh, nikah. Sudah punya pacar? Iya. Kayaknya lu mau blog ya kewat ya. Kengkin. Sanglah pacar nyin aja ngantin. Bangkung cia. Tuh ada yang ada bangkung. Kau jangan mentakon sudah punya pacar, sudah. Tuh peragat, jangan mentakon. Sudah punya pacar, sudah. Tuh ngat bangkung jangan. Picang upo bangkung, tadi merasa jangan lihat cangwot. Sih ada lawan. Nih, tampi cang unang cinininan. Sakiwalo cang kene nak masih. Setelah pengen waktu jangan nganten yang tekan tanggal 1 nih tahun baru nih. Pangulih je nyen menapo nyen liun gaya jangan tuh gaya ini. Dino to cepot diolas mulih. Apa tumen jangan nganten pak. Tumen nganten? Tumen. Paduh. Iya dan calon sih. Calon? Anu nih kekuran itu nyen. Rencana nyanda tunang sih gitu naik. Bener calon kuran aneh. Oh ada aneh. Alit adi hari ada aneh. Adi patuh cayong sih. Sekan. Cang alit adi hari menang cange. Penyanyi itu. Man si Kengken. Si Kengken nyat sini. Si Kengken nyat sini. Wah. Lengah sih. Semacam cang ulang bidan kadang subuh. Bertunang jaya. Dongkrak. Nggih. Nih. Woi, DJ. Kene mau pegedean yang bayu. Oh, begitu. Udah kene jelek dua agung dia. Nyen jelek. Mau apa lah? Aduh, apa? Apa dia suara tu? Apa dia suara tu? Ini rambut dia ulung. Rambut serap ne. Ayang. Kene begedean nang bayu. Be mane cokraknya. Asong body nas tu Di Prabon atu kita ada sukro tu. Bagus loh. Bagus. Bandingkan ngajak celeng. Bagus kan gamang Aja nih. Udah ya ada dua gong kene tumuh. Budi orang celeng boyo. Ngokinya tuh. Budi orang gajah tidong. Ngokinya. Lali aja. Jom lancaran. Jom lancaran. Jos diang ke Semawang airnya. Jom lancaran. Ini sekitar jero tuan jo. Jero hijau. Jero jog. Tuh.
Dia ke nganten iki tuh. Hah? Dia nganten. Jangan nganten tanggal 1 niki. Ya tanggal 31. Ada surat-surat. Iya, bukan undang. Maco bisa yo tulis sing nama. Pas deman tuh dari Duagung gitu. Pas deman tuh dari Duagung gitu. Apel teman dari Duagung di jero nak lekateng bo. Mbok tawang keso. Dodo nyampen Duagung. Tapi tiang tadi parakan tiang sing dari Duagung. Bener. Kaden tuh kuren tuh sing ada misan aja umah tiang. Wih, apa? Merajaan tuh memisan aja sanggah tiang. Maning kan ngomong. Nyen ngurit itu. Bayu gede nih. Ijo merajaan itu nak agung memisahnya sangat ye. Bas ponga juari. Nake matuhong. Jakti. Matu merajaan gelah. Nge. Memisan ora. Aja sangat yo. Dan ada unuk. dan nak kenten. Kenten kengken. Papan dia ngatur orang ayah ngai merajaan tuwe. Mana memisan. Merajanin ya aja sangah apal. Dijodoh unuk. Dijodoh unuk. Dengah anak malu petau ya. Jadi jauh rapto dia. Papan tiang dah ngatur orang ayah ngai merajaan Bener, tuwe. papan apal ngai merajaan ya mekejang. Sisan-sisan ini ko anggo ngai sanggah tiange. Niko boten misan niko. Sisane Sisa lakar itu berajaan itu saya nyuang. Anggo disanggah jangan memisan Misan lagi doh. lakar nih. yang keto orang apal tadi sing ada surat-surat mbok taro yang gurun ya memisan aja. Apa taro yang gurun apal. Tadi ada hubungan kentan. Bener yang guru dan bisa ngai surat. Jak lapor enggak swarga nurin kan. Bang pejat apa taro yang gurun yo. Aco deh memisan. Ne benan ke kawin. Tanggal 1 di tiang. Yang 31 Nyen mau juang nih. alit tadi hari. Saya nak metakon benar-benar. Segan. Serius gitu. Itu tunang tiang. Nih, Alit tadi hari penyanyi itu masih. nih. Padahal nih kalau alit adi hari. Ya nyuang kan. Jang. Kengken sini. Kengken. Curagat. Bener. Kengken ngadong prabot nih. Nak udan. Cang besekan udah paranormal cang utat itu jatuh karman cang mulo. Cang sudah dipasang aja totonong. Alit di hari. Besekannya. Besekannya. Besekannya kengken nih. Dari tawangnya. Butawangnya buat sekan kalau nggak usah undang. Nah, kang ngantai tanggal 1. Nyen ngurin nih. Baliane. Balik. Nih ngomong apel ngurin. Ini nak bawa ajak yang keliling milah mana aja. Keliling, Ande yang dan sampai yang endohoi milah wah. Tuh, Kedua akhirnya kan dibuka umah nih. Petaro jagur tiang ke bapak nih. Oh. Yo antam tiang pendo yo bangun tiang entan tiang landas gitu. Wah. Ngipi ada aneh kau. Aduh. Ngipi boh. Artinya kan yakin bayonya aja tiang. Sing tadi yang ngurusin ban ngipi surat-suratnya pangejek mekejang ban surat ngipi daden. Menio kengken. Betul man mau banu ngaliang secara normalnya pangat jatuh karman canggih pangalit adi hari yuk gitu. Tawang bapane, tawang. Ngin. Alit. Ing. Nyom sih tawang. Jangan buat menikmati dalam mimpi, Pak. Hujan nak sing oren kan ken baliane. Gopan sing tawang cang. Bingung jalan bogelam ngurusin kene. Kene aja drong yo acarane kengken. Dro. Oh. Nggih, bagian napiang. Gitu. Jang sing kawin lo. Dan nggak tunangan. Aduh, Sar. Ini pesen kalau tugas pokok era gak ngiring itu. Saya mbare pengidang menang, pengman rabi. Oh. Jadi raga gitu ngantian kan harus kita mendahului. Kalah bos raga ini. Bu nomor kuda kadan mana? Kalah mau sewa maro. Nomor 7 mana no? Tuh. Makanya nangkil kan nangkil mungkin.
Ajin tuh. Bosengnya anu botage nomor 1. Kengken iki. Ngai panggungnya pelih bano. Kengken. Pasti bubuh sungsum melakar ketan lakarne. Panggung niki. Oh nyang belek. Oh. Cokor tuh belek. Cokor tuh belek tau. Sendak dina keto. Nak nawar. Lakarne belekne. Oh. Main nangkel. Nih. Jen mantun gelah. Sening bagus. Asapun niki. Pas gedean Bayu mirip dino. Nyung kiling kan. Jen mantun gelah ini. Mangke lumun. Mangen itu boleh matur. Jengken cening bagus. Aduh, cening bagus. Haji senang kemohon dipuri man. Men mantun. Men jengken mantun. Saya mbaro nomor 7 boleh. Dong kalah ini. Tumben bumi angin ribut deh. Kalah. Tuh, nyen ngalah ya. Kalah kayo Haji. Prabu Kowe silang jano. Ane jeneng anu to. Ngeronong. Sar. Ya, Pal. Ning Oyong ning. Ning lah tanggung jawab ini sing panak gelah sing Ci jak dadu. Kemudian ini dia. Mudah bisa kalah. Pas kencat itu, dia mau kendang kemudian balik, itu mau kendang Inggris kencat. Inggris. Tadi Bangkalah. Cening mengeneng Inggris. Tadi mengeneng Inggris tano, mengeneng Barat agaknya. Terus, jadi ingin kau bertanggung jawab nih. Lawang cai jak dadu. Itu panjang. Nimbang lah cai jak dadu. Aku dolion pipes Ringgit. dan kena bentiang hitung kan di. Mencening banglah pipes masih 12 ringgit. No. Api sampun apel jak kangsal. Nyuang mesetan bisa ngedek ketuaan. Kayang pes panak gelah Wangci. Bidak. Gas nih. Oh, awen dan jono. Saya mantan. Ulo tuh dia. Aku nah. Tapi aku jatuh nyemak. Saya nyemak. Dan PC. saya nggak tahu. Apa ada? Apa sih kata? Ada keto do sing. Dan ada nipun nyemak melanyang marah. Aduh. Yang kene unduk cicak dadu. Suat sih mulai jadi. Kentan nang lampun. Mulai sih. Gelah bakar ngeliang panak gelah nih. Ayo, Kuranan. isi. Mulai. Mulai aduh. Mulai. Wah. Jani Haji ya. Jak man. Yentan boleh dan lah kayon haji nih. Jak lak sajan. Lan jani cening aja Haji. Eh. Mai jalan-jalan. Titiangi rengangan Palungguh Cokordewo menawi da Palungguh Cokordewo sampun wis surat langkung. Ayo Titiang.
rasa sing sireban gelalakar telah kurang mati. Apa gue? Duh na dading sepu kekene otang gelah. Sapu napi rada rago. Rada rago istri. Sapu napi menatuk didiang newek raris ngiring angangan paluah cokor dewa iring san alon-alon lanturang pemargan paluah cokor dewa radu agung sing sida gelalakar memargi bibi ingin diolas keladi radu agung da bibi ngutang keladi nih bibi aduh menawi kewenkan ponok iring san kemesamakan bibi sing idang kelama jalan bibi radu agung istri sapu niki rek margi-margi ning jero. Namo pon sakit badan. Bibi, tulungin lah Bibi. Tulungin tiang. Makin mangke tiang ning ring ragone. Punapi ada di tiang mau kau ken kiragon. Tiang penyeruan. Ngongkek keadaan tiange. Men rago. Tiang gangsar ongkek. Mongkek nang da jahit. Oh gangsar beli cek itu jadi. Beli oh dadi. Nih ido agung. Aduh ratu. Kene tulungan tiang jadi. Nah lo. Bibi sakit bibi. Sing medaya ci. Dong lah simpenan cine. Simpen ngapa nih? Tuh. Jana beleng ci. Bila jana beleng kan sekenah pancai. Kingken lah di sing modaya kingken cang. Dia mesra aja cicing lah nih. Lah apa Anu. Nyene beli gangsarnya. Nyaman tiang ada murid TK main barang. Diapel tiang lah nyamu Oh beli apel. Wipel. Hah? Cing ngencah sang kemo. Hah? Harus cang nyelegat may dapat cang ada mau belisan. Oh nih waduk. Waduk nih nak sungkan nang ingal. Lama kan bapong. Aduh. Sing ada dini. Marawalin jam 1 ngoyong di desa lantas kengken serak terus memunyi abesik ngajak soma kalau pelih pengali kuranan bos jegek pengali kuranan karangunya keng soma sing adolen boni ragong lah kalau cemburu Dewa Ratu cemburu Kijo sing dadi kali. Samangan kaleno, Kijo. Sang ayo teko. Ampun colak-colek. Pang sakit gede kurang dia cemburu bangko. Do colak-colek. Ayo nak muani nyolek. Amun nak luk tepuk ke geng somah diajak perjani cerai sing adikku dia. Pengkong saragone. Colak, colek. Nyini. Namanya. Aduh hanya-hanya lakone. Ya. Aduh. Mara di mana caplok ke cungu. Mana di mana sih mulut cungu caplok tiang beli apa mbak? Yang cungu kan terus cungu. Ngelek-lek cungu cacadek yang mau nyaplok. Beh gaya nih. Beh. Dah ketal bawa majalan. Nah, ngudiang beli gerenyat-gerenyat gitu. Gadak basah tungkat ganggot ngamplok as boy. Ini marah nak dua sing nawang zaman modern. Nang majalan ni ben po. Nang majalan. Melet beli nawang pejalan tiangnya. Pangsan. Nah.
Aduh. Beli. Welo lo. Diolasi conan. Di marga nu jalan keto. Apa artin jalan itu? Apa yang cara beli? Dok itu jalan, saya ngadolen buang jalan itu. Weh, tos saya nak beli dogen ngendahang ne buka gitu. Jani zaman sumber reformasi, kan ke pejalan tiangnya harus direnovasi beli. Oh, telaksakan jalan ini. Ah. Tolong. Nengke gitu lung. Nang tiang bertakon kan beli. Apa takonannya? Yen mata apa gunanya beli? Ningalin. Bener. Yen bunguk. Saya ngadolen ngelaos apang lemah lemut. Yen limo apa gunanya? Angon nyemak, saya ngadolen. Man yen bangkiang apa? Yen bangkiang apa saben terus angon kene. Nah, tuh saya sejaban yang kene bangkiang tiang gunanya. Yen bangelah kurana deman mapayas beli nguel. Jangan sing suka naunannya gini pengangon cana ketletakan nyak mais caranya atengo telah tegal angon meliang pengangon nih madang jalan melengah jangan cemburu kini dijaninya cinta dong beli cenidru kan tiang jangan cemburu pan tiang mapayas say-say ne ke kene kemudian ngepayas toge nyen bang pepayasan somah posasai tawang. Hai Kengken. Jangan beli selalu menuduh dia yang bukan-bukan. Mengkenangi Kengken, kalau mengelah diri. Mara beli dari muanio, mara beli setatet di doran. Sesai ngalahang nak loh dogan mara bertenas saya kajak-jak beli. Nen malu nah. Mengkenangi Kengken, balak gerimutan pasang kami. Canda aja itu, Kengken payu. Bedah beli. Benar, Kengken dogan jang payu. Diatu mesian, diatu cerai, cantik Kengken. Jangan ajak. Oke, jangan Kengken. Kengken, jangan itu, jangan si Kengken. Ben manis. Ayo ke kene ngaji, dogen kekotokan boy. Agak bejang nampak dang tuan-tuan beli ya. Ian sing kelenges colek kan beli jang, aduh kapan jangan tot mai. Suluan naik gogo di banyu berak ngelakuran aja kayak ngelolek kene ya. Dong Buddha mirip matan jangan pidan beli. Malasan pengklu peng pacang ubaran beli. Radu, mone bagus jangan masak nyisengnya. Mone suga jangan masak nyisengnya. Tegareng bekat dinit lo kotakan benak undang aja yang ujang. Ujang janganlah somah kene. Betawang somah jang kene jang ngaleh jang man. Bik ngaleh. Aleh jolat nah. Kadang muani kan bisa gitu. Bik. Nya bicara pepatah orang. Pepatah Kengken. Melipoheni di bitro. Meli kacang di pupuan. Bawang beli. Kengken pepatah nyina totonan. Melipoheni di bitro. Meli kacang di pupuan. Artinya Kengken tuh. Melipoheni di bitro. Meli kacang di pupuan. Laki-laki suka memitra. Perempuan suka cari pacar. Bah. Pangkengken. Nah, ngalih po pacar, cang sing Kengken, ben mani cang kang ngalih pacar, penyanyi alicang. Apa? Penyanyi bobab sana, kumese malu kuresen engke yo. Ngalih penyanyi lekotokan bo. Lek-lek yang nyaing bidan, goyang pinggul calane kalih. Goyang pinggul ni Kengken, nang tegarang malu pang tepok je goyang pinggul. Donyi ngomong. Jani itu Kengken. Tunian makirimai kan celanaan cabelus nih. Mabok. Cang orang ngelos beli nak meseh ketlon sing meseh yang celana. Mobo nawang ada cang beli. Malah takonin nyanyi, kemudian celanaan calus nih malah ketang. Beli Kengken poleng celana. Beli men kok ketang. Agam nih ngomong. Masa laki-laki men? Men itu. Men Kengken? Men ceret cang. Beli. Asakan-sakan beli gedak nih. Ngudiang gedak? Beli. Dodo sangat-sangat pesan iraga nak mekuran mana dane. Karejo najak cedong keren cedong beli pasti ku kapan mau beli.
Ini jangsut mi agang teko nak nyebak. Nak loh nek belang. Belang. Weh, kene benih laki-laki bobab nih, bajingan kok jadi laki-laki. Nih jak tanam. Pantes boy. Cuma nelek. Cuma ngaku sing idang, sing mampu ngudiang cilekotok kan boy. Tipis sagel, semerake cong-cong boy. Nah sakit beleng nih, sakit beleng sing idang naneng kudiang boleh. Bapak dia yo sing kedua nyap ngeremuk yen po. Sakitnya dan malu unok kan po. Papa, meme dulu kan. Nyenek lah belengan nih. Nyenek lah belengan nih. Nanda mau takon. Wah. Ye. Ini bapak suhu nih. Ye, ini bapak suhu. Bapak sing nyak tangap. Sing nyak tangap antem kan ajina. Nak nyakit. Tanam gitu. Sar. Aledok. Nenek. Ye amplop makan. Jo tanam gitu, Sar. Hah? Hijau. Ada nih. Buat tanam, Cang. Hijau. Di sangah. Hah? Ada di sana nanam. Itu nah dia balen. Hijau. Bale di samping bale tanam. Ben gagah jadi. Benar sing tadi. Aduh nyajang Tengah. Senadi di sangah nanam gitu. Senadi namanya keno. Lihat meme nanam kan. Aduh, mone undok kejepian macano meme. Meme sing macano to igangsar nak paling ngawak, bang meme bang ngencanen totonan bu. Tak kaden mesing kita macano. Enak dori-dori. Kene. Ijo tanam tuh, ijo. Apa Arin-arin ijo tanam. Ye, adi tanro adi bapo. Suwa di gangsar nanam hari-hari. Orang yang ingin dah. Nenek tunu nih. Udah tuh reku. Buat tanam, Cang. Buat tanam. Buat di samping pohon. Tuh dua gitu. Balen nalu. Apa? Lo apa mau ni? Nah. Malah anaknya ngebet sama ble. Weh, adi jumpa. Minci tabio. Nak lanang, katanya lanang. Cowok. Tabio. Meme malu bang omban itu. Konyo ya nak wani nek misi tabio. Ada misi tabio, ada Ibu. misi cobek. Ibu nih kena. Ibu nih. Makan si ibu nih kan. Ba masih ram ibu nih. Coba. Ringu dia anak konang gitu. Aduh ya namanya bagus nih saja nih. Sajome, aduh bagus. Dia nyelengin matane. Pengaksian nih enak sing. Bilarnya nyala. Penyengat nih. Gitu. Inang-inang dek, inang-inang. Aduh. Bisa ngempuk me. Janeng putri ayu ngijang ceneng ajuma. Dua gak? Hah? Dua memang gede. Saja, tuh sing ceneng putri ayu geneng nak lolo tuh. Ini nak lanang gitu tuh. Apa ya nek cocon? Aduh. Nek. Sar, temu sar. Saksaden. Ya jangan Meme masih gitu. Saksaden. Kemudian nyolong gitu. Bapo cokot. Sing jangan sadeng wareh hidup dua gong. Saksaden me. Aduh sar. Oh. Somah nih somah. Banyak pedaduanan kanggo jebet deh. Bele jang. Cisi nama unek. Masa dia bapak nih gitu. Tadi dia bapaknya itu. Nah. Yang sing ada bapak.
Dadi. Aduh ya namun ading gisiang dogan biune kedo aturin na. Meme mau gending putri jeneng Ayu. Bisa beli kan? Aduh, Bibi Anung. Oh gitu. Banyak lagu zaman jani tuut nih zaman jani gede. Bibi anu Lamun payu luas manyus, teka kahanta ke biyo suya kono suwi. Adeng mak enggak kesiap. Nah. Bibi anu lamun payu luas manyus. Antange tekakan. Oh. Maning. Ini jangan mah, kau biu. Weh. Nyoba. Ini dadu agung. Nyoba biu bla. Pe biu mau bla. Kebus. Kacing ama. Cok nyoba, jangan apa sing. Aturan nih dah. Bibi anu lamun payu luas manyus. Antange tekakan. Ada, celap non. Lah. Saya bawa kau pesuang cang masuk ya. Biu belek non. Kalau aja gede biu cedik lu. Iya ngawa emang. Bibi anu lamun payu luas manyus. Anteng. Yen gelap dong. Aduh. Ket ajas nang Ye, tuh buang atau di dadu agung alit. Angwang lat nih bang. Ye, sing dadi. Mungkin naik jeni. Sing dadi. Cikep ya. Beli kan. Nah, beli gangsar. Bibi anu lamun payu luas manyus. Kuno tuh. Gedeng zaman wis 84. Kuno. Mana kengken pang modern. Pangan modern pang zaman jani tuut ratu zaman wis bolong ratu. Yon. Mana gendingannya modern kengken. Maeng saja. Sambelang beli Pak. Oh, indang pasti nangis nak. Aku anak Indonesia, sehat dan kuat, sama mama mabok. Mari makan sate api. Gendingan apa dengan gitu? Sehat, kuat. Apa be? Rajin belajar, sehat dan kuat. Aku anak Indonesia. Beli ngitungan. Bener main gangsar Ngajangsan deh. Cara nyabatang lo bongkar. Encah ngo, panas encah nih. Teng kejok sih jang. Kentuk. Sar. Aku anak Indonesia. Sehat dan Aduh. Nawang dogen gendengan. Angkat sing nangis nak alit. Meme. Sebang dogen ke gitu. Siram lu meme. Alah, pedap-pedap jadi. Biasa Sudah dia muncul. Aja. Lawan ya lo, Rit. Kawan murid. Mai, lan, mana? Hijau. Man gak ngale selah. aja dhuwur Bang Biu ada do kemune gede. Beli kan. Aduh bagus nih denake alit tuh. Ih, tuh. Yen prorai itu nih nyen juang. Ajene. Kawang ajene. Nyen kade. Oh, ingat aja perkembangannya. Oh, ajen Biu aja. Ajen cing mah Biu do dhuwur. Nih, mongke kerang Bang Biu sing nyak leher. Sing nyak leher oh. Aha. Ibu rawat tuh. Sar. Wow. Yen jang noleh nak alit tuh. Ya bingung jang. Anang bingung. Beli nih bingung beli. Coba aja letak. Bo.
Prarain jak persis cara cang do. Aduh, sombong saja apa nih? Sing pengen mesulo di banyu berak kang mesulo Iya, nah. pidan cang ceni nak kene boh. Nyen orang keto. Iya, salah ban ngesop karbet pidan kene rabi. Mone gobane besah. Iya. Yen proraine persis ramuan ini yen carman itu aksi toli Oh. carmane Cara nyen li. kulit cang Kadang gitu. Kulit talu. Yang dia mone saja bagus sih dewa. Nyen menoren ibu ngajumang sejawaning mulai ibu. Nah ibu ngelahi dewa, sing ada sing man itu masa kayu nih. Dong de ngambul. Sar. masa Pidan ya sing yani ulah-ulah ha. Wih. Apot kau lah. Dan ulah kenten pengengal dur kenten. kan kita bantu Manis je paman. Yang lu manis. Makanya ben kok. Aing ben. nyak sing aku jelek Kieu ale pengidian ibu marep kapining ragani dewa. Doneng dewa nyangsan dur, sing dari dewa nakal. Sing dari nutin nak cerik-cerik nakal nih. ane sedang pelajarin mungkin mesosolahan punika pelajarin mungkin tengen Megending, begening ngigal. igal Men nyen atur nguroke nigal beli bisa nigal beli. Ye. Yo, guru tari. Oh, Ijen tawang sajan di bisa ngigal. Ye, tari kebiar duduk panji seberang nyin ngajin. Oh, beli ngajen tuh. Sap. Buktikan, survei membuktikan. Iya, Coba, Ken. ipun di tatamana tetap latih ngidoi bagus. Jadi bisa ngigal baris dan lain sebagainya. Buktian kok. Nang tegarang dengan Neurin saja cipi kebisan itu, di Pak. dewa ini. Neurin cibi itu agamnya kan apa? Dan ampun eling. Puneling. Pun eling. Nyeledet pang klunge. Nyeledet mal kene malu kiri. Kiri, Kan tengah, kanan. ke kanan. Yen ada nak bajang kenyir. Nih, do Yan. atur ngene ketok-ketok nalek. Perlu nih. Seniman harus menunjukkan senyum yang manis. Nah, iya, Nyebang pergino kata nyen menak. Yen tuh cocok mula. Harus senyum. Yang ada idadong ngemu makung ngedesem. Cepat alihkan pandangan. Tak asal dadong itu pak. Nah, tuh, yang Oke. di sedet. Liseldet. Oh, yang di tangan. Yang di tangan. Jadi kan angkat tangan kiri malu. Oh, tangan. Tangan kanan pang pegah medek tangan kiri. Angkat batis kanan. Kanan. Angkat batis kiri. Gelebok boh. Do cepok kok ngangkat. Iya, mau genti. Tuh kayaknya agama. Coba agam. Agam. Iya. Nah, benar. Melana nasi. Akur bae. Nasi. Ini tadi guru dininyin. Ini tadi guru. Ci tidak boleh ikut campur. Sing nepung cah prorain itu, sing tepuk cang wong luwung. Ini tadi guru diningin. Kita memberikan yang terbaik pada anak dari kecil. Pengda bos pelih salah didik oleh jenek benan gede apa sih karuan tak? Oke. Sedini mungkin tanamkan yang positif gitu mas. Ya, ulang lagi. Jangan dengar gangsar itu jelek. Iga lapo nih paman. Baris. Baris. Oh, Aduh, baris. bravo, silakan. Apa? Ibu balik nak beli.
Senyum. Nah udah. Cepat pandai. Ah. Udah SD. Ya menikah napi. Kira aja para kandu ini apa ya menikah? Paman. Yan kene dari saja dua paman ngurukang pianak lah suksma pesan gelah. Pangtan nalit kan kenten ibune perlu ajin dia. Agen mudian tuh agen mudian. Gal. Hah? Igal cara dijauh tuh gitu. Apa tuh? Apa ya Apa kelajin, Pal? Apa ya lek? Sing dadi pragat igang saraf wale kemu ya. Apa ya lek kamu. Weh. Sing tadi sementara kini nak sedang kene bapak sing tadi mati malu po. Tulah hidup dah senyirin gitu kena Makan ki bapak enak. Sementara gitu maksudnya sementara. Nyen mati malu nyen hidup cepin gitu. Yo kekai bonya tuh pemekas jani sing tadi mau pitung wong dogen. Benyap seduk bahasa kengken penadine. Abese bajen cingigal nakali. Men. Dadwo lantas jani pangidang patut nuntut ilmu mesekolah rajin-rajin. Anak mulo suka tadi jelemo segitu. Tulah ci. Sing Adaan bapoi suka. oke. Morang senadi gitu kena dua. Dong nyaman adan anak muler ruwet. Maro kamu yang gitu. Bade kang nyatolan ka dini pragatan ang salang babotne. Lalalan man ni. Kiwala dengan ini. Cara raus pekak ceneng ibusan. Di kondene ceneng belajar di sekolah subuh masih ceneng belajar ngigal. Kiwala pengidian ibu marap kapining ceneng. Mapan ceneng subet duo radane ne jani. Ada bebang ibu kapining ceneng. Kiwala melangang kon sing dadi langang ning. Mau pico bangkung. Bungkung. Dini malu ngajak pekak cenengi kalian ibu malunya. Sayang, iya ngamun coba tekat ibune. Pemekas jani apaan sih juru mana nakale? Man. Kengken patut limakan pepelajaran apa gue nih gali-galane panglestari seni budaya. Sesidan bandit yang ngatur itu. Ngana begini. Kira. Angin pengupo jiwa umbi-umbian. Napi yo pulih antuk mau boros. Wenten keker angin ulam. Makin telas hari sulame. Menjani kenapa mana ingin? Mau buru jo malih wawani. Serah malih. Nah yang gitu ambilang meslian masih pas Inggih. gini. Mare rasantis. Rasantis ya sapun nampek roras tibane. Ya gitu ben lalu Nah, makin ten makte senjata. Biang ya nih. Jek timpuk dipun tumbar. Nah jani kene. Jani itu gua kan nimpuk. Nggih. Lan jani Kukul. Di doang nimpuk. Nah, kita bareng-bareng. Nah, timpuk awanin. Nah, betul. Ya. Mainnya nggak usah nih. Mana kan? Tiang lah kedis dong. Iya. Mana?
Lah kedes mana surat-suratnya? Iya. Kedes apa mau surat-surat? Dia kedes bisa nulis. Jani nama kejang pengada hak milik yang paten atau pengada yang putih pengawang-awang. Ngawang. Tiang nimpok, tiang morosen bekena ulung dini. Bukti mana? Bukti ini kedes nih. Ini kedes pula nih. Tahun nih kedes nih apa mau timpok busan? Mendayan siapa bukti Sesen ini? timpok kemudian ulung. Sesaat kedes kena timpok dong. Men rago apa ha rago bisa nuduk kedes nih? Dini ulung. Apa ada ulung dini cang lahang? Mencang ulung dini? Di sini mah. Saya nyok flut pencang lahang cia. Kincin. Itu jelek jenang ini no. Adi ci kedes aci dua. Kene Itu hak saya kedek. ada kedes sebelum, ada nanti kene nuduk. Sing nak cilik kene nyuang. Kengken Jadi juang. nama nuduk. Melinci duduk cang juang cang. Kenyang. Sinjangnya. Cia jak cang ngomong. Iseng ya jangan menyamu aja ya. Menci barang juang cang ken kedua. Belet cawe-cawe. Cek rebut kedes itu. Ora asik demen, ora asik demen. Tuh, Ini memang ukur ini. ora asik demen. Pokoknya je kalih, je tepuk. Je kalih. Biar mungkin John ni jangan berjalan. Enggak? Ijale sih. Ije tepuk. Jadi kini nak. Sing ngajacang sih. Hah? Apa sih menyamu ngajacang? Di pelangan menyamu nih. Lah nih depan nyamu nih. Kalau kena sih ngajacang berbeda saja untuk nato. Maksud sini kengken berbeda kengken. Berbeda pendapat sih ngajacang. Jadi Kang Ale benar-benar mesti jawab mati jawab hidup. Aja mulai. Hah? Yang di mati lah kengken. Di Madinah jemak apa mulai kayak gini? Nah boleh apa mulai? Biar mati biar hidup apa mulai? Sing ngajacang dong. Langsung tulis cara cicing borosan. Oh, halnya nih cuma nih manipuane. Ingatlah, hukum karma pala. Wajosan nyemak itu karma pala sakit nyemak itu. Jangan tuh kejajah kencang. Dojeng rumah karma pala. Mengadu kita. Oke dong. Hah? Jalan. Jangan lidah halnya nanti aja. Yang penting masak. Nah, Yang jago kakak aja tuh. Jago. Sampunan jejahnya. Tiang metakon. menang. Do ngejar Gus, do ngejar. Dados wenten ngangge bungkung riye boleh. Iki ibon tiang icen iki. Sira pesehan ibune. Ki sarang amun ndak nangon ki sarang. Di Iya nih, di dia ibu nah make. ibune. Ring pondok. Ring pono. Pono. Saja tiang lakar melajang medagang, ngejani ajain malu tiang medagang. Mani puang, tiang nih kepekan meme nih jumah. Sampun ang sumenia parindekane punika. Napi male ne mangke di tiang sampun makte sanganan. Pacang Udah, adol dagangannya metro dagangannya. Benar, ne jajagino subo misi.
Jajak kipeng masih bemisi, wawahan makejang masih suba misi. Mapan rerainan suba Rerainan gumi nih jadi. Nyenawang lais yang diragu medagang di pekan. Mai sengalit terus nih. Laku janilan ke pekan laku pangliu anaknya nawang. Pangliu. Man pipis. Oh, samilang gending-gending ya sing kamilang magending sing nawang laku pengamen. Duh lebihan magending buduh orangnya. Jerau. Jenang jerone jelek ta mriki, Jang. Nyorang jelek jenenge. Si jelek orang. Lono di paling bagus ta main. Oh, dia paling bagus. Weh. Do mulo dicudang ngoyong yang punget bangunnya. Bini tengok itu tengok. Wah. Ini dagang nih. Woi. Jek banyak kau bang makan. Saya tanggung jawab. Ini bos mirip nih bos. Ilidang panake. Pasek udang pasek gua beli nukan bosnya. Ini menteri pasar ini. Orang suki Jadi gini nah. Saya kali awasi dagangnya itu. Belanja pada isin dagang, saya merakatan. Yang melihat ciri-ciri dan identitas seseorang yang aneh gituin aneh hilang itu. Kita nah. Oh, itu menteri pasar nih intel. Nih tukang apa nih? Ya, pengamen. Penyanyi. Pengamen. Yang megendeng butang lemas ayo Maya. Duh bulas-bulas. Bisa cang mati megendeng bisa. Butang lemah udah megendeng. Mau belanja lu makan lu makan. Makan. Iya. Bayar. Bayar ngetelar, bayar mengejar. Ayo, apa megendeng? Sing, heran dagang. Sabuk dagangnya carup pelangi kok. Bisa megendeng? Bisa. Megendeng kok. Ah, gedeng. Nyanyi. Ceneng nyanyi ya nih ceneng. Berapa dibayar? Bapak Menteri Pasar. Aku Ramen pekat nih. Beliau aja anak di pekat. Menteri Pasar. Ada ngadap angso. Angso tuh. Angso bedak. Apa tuh? Sing nawang anu. Apa? Jerapah. Ini bagus jerapah. Jali. Sar. Wuh. Cama takon deh. Apa nih? Takon. Nu ya ada pabrik jelemo kene ya. Nih takon. Kinang gini. Takon. Sing. Ih, konyak kan jelek. Rago ke bagus tuh. Weh. Jelek. Wih, no jelek, ne bien jelek. Ne bien. Ini cuma. Hei, tadi aja misi apam menurut. Apa hati? Cuma ini misi apam. Barak tuh. Ih. Cai jelema sakit biri-biri cie. Nah, catimpal kan cia. Sakit biri-biri. Di Pangawan. Aman ada jelemo jelek-jelek ini uli bangli mah. Ini jelemo salah cetak nih. Oh, salah cetak. Cap nih cap 99 nih. Diolas nah. Dia gak penyetaan nih. Cang pesen dulu. Ada yang cibatako, Cang. Sing yen kene jeneng. Jeneng lemo ni Cina lemo sung ni. Weh, ini pekan nih. Net Mau belanja apa kita nih? Saya Maya. hah? Sekat, kan? Yang bener. Bah, bensin solar mama, Bang. Jangan Maya. Ini makan. Tunggu Amet. Ada penyetakannya Nune. Nah, Apa orang situ? Penyetakan Dagang. dulu. Nih lu, dagang tenang. Tenang. Duduk. Tenang. apa tenang?
Biasa. Enggak. Tiangnya Pak, bandri pasar, rapun ini teko. Enggak. Ya. Enggak. Ada penyetakan ini saya nenenan. Saya ngerti gelang nih. Nih maro. Nih maro. Raja uli angin ribut nih gelang lah panah. Oh. Raja nih, yang bong orang dua gong gede, 5 tali manupah. Kalau usah ada nanya, yang orang cepok 5 tali, Bang Peno dasar tali. Apa pes? Bang Limo selai. Pes ngabo? Sing. Iya ngelah. Ning bagus. Sing sedang sengan namang lemah gitu. Jadi ini pekan nih. Nih pekan iki. Kingaang. Cendot ang cening. Ya ambot ang ning. Alon-alon ning, alon-alon. Nah, nih maro gaya penyanyi. Apa penyanyi? Yang ada jelema kene jelema salah cetakan nih. Apa yang salah cetakan namon nih madan cincin kita mani mah. Kalau yang cair awak kuluk peking. Dia nyampe nang neman lume palung 5 meter mau keser. Ini artinya S3 nih. Begitu. Stroke, sedo. Donen karuan ane gelem mati. Pasti jono ane mati sing hidup. Apa kan dia? Anak gelang nih. Putra lagi? Nih gelang lah panah jadi kayak ajak gelang. Tadi bagusan putra nih kan aja nih. Makin ke pasar aja putra nih. Selanang. Biar serendang. Cen nih ada bayu apa deh? Yang petumasan nih kayak kantor dan sanganannya. Nah. Pasti bidan nih boleh imunisasi nih. Ada gitu. Boleh nyuntik nih. Sing beluung suntik. Nih Cen. Kau Nih Cen. Tuh. dan kau. Nih. Nyen cening. Tijang duwe piana. Sekan. Sengen. Pangungnya beleh lakarnya. Pasti jajo ngolong-ngolong. Bos ranang seneng sing engken. Jek palat jenasen. Iki napi piana. Nyen kengken to jeneng. Asane parek niku nggih. Niken to. Diajak duo niku. Ya apa? Ini mah kuli. Ayo. Oh, mesti ya tadi kuli di nih ya. Ya kerang tukang sapu, tukang tawang, buat di secanda di tukang sapu. Ya dari tukang cacat dan tukang sapu. Sapu jatuh cek sapu. Bung ya dari GM. Ulat nih yang ngoten orang kan sini kalau di GM. GM apa tuh? Jero mangkung. Kadang jenderal manajer. Nanjak jero mangkung. Juk ngai gen singkat dan panak gelane. Mangga niki nak tukang amen niki. Nih, amen pengamen. Men kuli itu sing bisa mudah kene ya saja nih. Puniki genten pepas. Amen apa ngamain? Sing pangaya penting ngaman. Yang gitu lan balu. Ini pengamen nih. Ngamen puniki pengamen. Iya pengamen. Ngamen. Nek ngamennya yang ngaman. Bayan gitu lu kan. Satu lagu kudu gelah maya. Di tiang maya. Aduh nih ada macam maya. Artin nih aduh nak nih surtihin kan. Kijang dan suge. Mudah bani maya. KN dom jamak kejangan. Satu lagu selai tali. Udah, mudah. Maya. Pang bayi maya pang bede englah. Satu lagu 1 miliar gitu nah. Bae ngaleng liu lah. Aja ada pipes. Ya, Pang yo. korupsi.
Nijek panak lajak nguruk kan nijek. Nijek bisa mengeneng, bisa mengeneng. Yang besone di Nyarane pengen lakar ane ngamen nya akan menggending kan mau bayar kan nyane kata. Nah kalau bayar, nah mengeneng, baru mengeneng. Ini kan. Woi, ini ajen sebang sih lemah kelaman bisa menggending. Mengeneng. Iya. Nih Kuda apa nih Maya? Ih, aji kuda satu lagu, kebayang, ingat kan? Bayar. Tak sekat. wah, setak seket. Bos Mudah kau, ganyaan satak sekat. Kuda. Kerebelah nah. Hayang belok panak gelah. Kata sekat nih kan 250. Ini kalau mengeneng. Injil puniki pianak kijang pacang megending ngamen. Apa kalau mengeneng mas? Nggih. Jangan dados duet nggih. Tadi. Sira nikah jadi. Wesne domnyin, dompesne jangoyong. Cise magenek yang duet. Jangan leh kene biyen. Kan ada celemek. Mangapal, Dungan batu makan. Mu ditu. yang duet aja panak jangan sing tadi pok. Harus joh atur jarak. Atur jarak. Oh. Nah. Mungkin tadi kira. Besek kan luang kene jak dua. Bos dua ada. Dua nene becek. Si tadi ngusut-ngusut. Ibu ke bos. Ini kan ang bayaw panupas. Agat ya. Berarti Nuri nyanyi ya? Nyanyi. Nyanyi. Dapat duit banyak. Ya. Oh, tak bisa ngomong Bali. Tidak bisa ngomong Bali. Tes kan men. Bisa ngetes. Tes. Nih tes. Tes ya tes. Apa? Masuknya ini masuk. Panas yang tak tes. Ini ternyata ini dia penyanyi yang sudah berpengalaman. Nah, bagus. Karena caranya megang mic lain. Dia megang mic tadi kan begini. Yang penyanyi marah-marah nak kini ngisi mic. Nyanyi nu. Yang dia kan jak gemal lagi. Ya. Lagu Bisa. Bali ya. Bisa peh, tenang aja. Bisa lagu Bali, bisa Pak lagu Bali. Mantis liu kengken carane jani. Anggon, untuk apa duitnya? Nganten. Nganten. Ajak wafelnya. Yeay!
Anak saya bayar cicak mundur nih. Pasang maju. Kenuang itu pasang maya anak. Ayo pan, jagang lah. Makin umon. Masih bercanda. Sapu siro pacang naur iki. Nah, Wes. Adi tian contoh tian. Adi contoh tian. Ini. Yang pisan si tiang suwe gumadi tiang nyantos pengroh beli makin si dari tiang kepangguh rengangan beli Tado sedewa Riki. beli sampun ampun kepanjangan Suryani beli kegumanti wantah pulan beli Beli suku menyet. Mapan ada Cina ali-ali. Tu beli eling. Tekian ali-ali itu. Sangkane kedis nanan itu irah rau. Duras tampakin di hajong Ratu Duagong Putra. Bagus sedewa. Aksaman kuku dan ajimu. Kanto sedewa dur kati mangkin. Sedewa wawu eling ring aji. Ampun kuku dan ajimu. Pria pamekas ni makin kawiakyane undang kayun beli gumati sani lungsur di tiang diagung sapun api gumandi pemagen bini sani sampun lintang tapi ke Yuki beli memagia sampun ike beli Adi, wicarane di puri silang janus mules sangkane ni aku. Pusakan beli ini malingnya ke ni aku. Anggono mati aja sih. galang gumanti antuk di tiang makin sapun iki sanantuk yen tiang mau niki sakit mana di tiang katos kelapu-lapu di tiang sarang pianak tiang keduduk ada imeme sarang dapur dukung walas sang rien sapun api sakit mana di tiang diang ritat kaleri ketik yang pacang iring angli wali budal beli Sampun aja dewa semuanya. Sekantun beli murid. Beli selut lakat musak. Ratu Duagong Putra Nendan sandang cokre pacang sumenya ngiring san metaki takir yang dikiring ponok di tiang. Bekas meme. Kuanten ledang pisan kawen tanane kawon pisan Ratu. Bekas meme. Gelah nyuk semayang pesan. Buat pengobatan meme ne. Lega nutup pianak kelah. Nenten sandang panjang pisan. Sane mangken cokre dewa sampun presiden ketemu sarang putran duwene kalon sareng kabeh duwene. Dumadak sehide sang yang pramakawi. Presiden kayang kau kastran cokre dewa nenten bepasah Ratu Duagong. Ya belum saja gitu. Kelah kau kalau kelakar singas di pondok meme nya. Ngiring sang ngiring metaki takir yang Gitu mai beli barang-barang.